we musulmini ka musulmi ankramuni na mene no eba bedi enkomo na hu se be ma ka ntira nwa mienu bi nso atwa ne ho ahia na mene se ne nua mema ne wo no mo se ne kunu no mo wo no mo mema mienu se o mu firi yire o Musharafa yes odi ne ebo ne say Musharafa would be wano kasa den kasa tena se ye tena enchia wo ho tena se ye wate wo fe pa tata ye na bie wano na kasa wate odi ne ebo ne say Musharafa would emfa wo sankata wano o se ebo ne say Musharafa would eh na dia akora ibo ntimute me kura mete ya mente kasa den aye be dia agro wa ha o ye ni abere so be dia agro wa ha de ni obekọ me make what ya say ya udi ne ebo ne say Musharafa mente da ena minim so obi a wotie wono so wonte da Musharafa awudu ewie na wie mi ba ha nyabon mi fe fi jasi zongo na mi ko school mi do form T na mi jaye mra wo ma me so na Musharafa de wo ye die wo ye die mpa cho keka ho me call ma me so wo na na me boa na masa ba so keka ho na fe be kasa den Mami Azuma ante me mo akwaba na ewie wo no na na me de na mo de nam me pa cho ya ba ha ya boko nso nya boko sa me na me de ni koto adwuma mu ane wa kwanyam me hwehwe mu no na cha se e me ma na akoye mienu do di ka fa no no odi se wonya abusumi nsia ne na wotwe mienu ana wono echire de no nso ofa no nto ono kran po de nka ne hu ni asem aba ne me de kwato na abusuafo ani mo yese me mo mpai na Yankopɔ yi ni firi ma o mbe ye nhyehyeye bi egu akwam na me si yo ente wo ho na akwade si na ni subiri no na me pes kama ne na okọ doctor okoba ne ehye ne da no osan akoye me wo ho na o mo se nyinse na nya busumi nsia na wotwe mienu ana ham se be kacha mse nana wo mo se Musharafa wanka ndo kra ankyere me no mienu ana me se ne se ho wo se me ne tena se no aka 4 days na 4 months se nso nyinse nso na busumi nsia na wotwe mienu ana me se ne metu ho anamo ana me fira me na busa ne se anye bia nti umfa ba me bia nka hamsa ho ana wo se Muhammad ni nipa wudi ka de ne ho kan no enti maami mi tutu mi na me ko Muhammad ni fie no oni ho ana me je ne number na me fira no ana wo ye se mi nkofie no obeba ampa obai na me di bo no ana wo ka che me se Yankopɔ wo se se sika ya yepe abontenso for credit bi hwe o mo na ntisa ya ye ho enti se wo se nyinsa ne ya ne dia wo wo be test ne ya ne dia wa fa ne ka na mo manya ne dia nso dia wo beji ne sika ana me se ya no ano no enti wo kwa apena wo si abontim ho no san se ma me na me se Jesu wo se wo ja me ho no kwa fa ba ma foforo no me nso ma fa oba foforo enti ne se nya bi mi ye bi ma ne na se kira me nya bi amana me mo mitede enti Muhammad na kasa asem kire no enti efie wura no so otini fie no wono ye nana ade akyen no me de kotu fie wura na anim e na fie wura ne frɛ no o frɛ no no obato se me we fie wura ne ncha wono kro ye ohini pe mu wo hu so oba no so fa bench o ye obi kra nko nyi bench no e na papa ndi kosi e kire ni wa muna oka che papa na papa ndi tu ne nim se me ba ma ye no kompre me ba besusu asem ho na kire na nipa ni bola nto ono kro ti okrai ne mame ansa wa abrochire afibia no okwemprensa ekodi holidays enti wanye wase ade ntra ade anya ne dia na ohene ne pese meme ne no ye pese ye force ne de ma no enti wane de onye en wo soro kwa ye nto soro kwa na eja me so me de kwa ma ayifo ye fra mo say woman race ana say de enti wo aha en o mo hwa afija ase o mo ye de adwuma o mo cancer ho oh yeah from mo say I obasra oh there be ma me adwuma na ya na ye die wo na wakọ wo baby eti me ye hunu ayo wo na etie wo mate ya me na wo nko na edi wo ye si woman race ana say woman race for and am me call ho no mo enti me kwa no woman rights ayo enti me kwa no ye fra wo mo mie no mo bai ana eja ye say na so mo mie no aye de a bosumi bia wempe 15 na wempa 15 na omfa ma no na omfa ntoto aduane ni enti wo mo ye ne sa wo mo je ba akoma no
bosom ya toso mienu no mo je ama no kra ye kra na o theater doctor ka che me se me mra ho na wani me won komo ana me see you te me so kwa na doctor na ka che me se alenta kra na nya mfie du nwatwe na me de ne ma wade na me se doctor me pa cho ma ya fin do no ana de agu na me ma na wade wono ana de no akoma wade na doctor ne say so ohwe no no mfie du nso ne nya de a wono ka se wo me ya chemchemchema e bia no abehwera akwara ne nto ope so in operation ne yi akwara no nto o ka sa no wono susu na ne osu ana me say doctor na set am nso e wo se ma me asema me no okay eye ne ne kina nkwa asem o me ma ni na wotwe ase ai ba ka kadu ahye meto ana me see you mate ene ja ye pie ye eda no a me kwa na nte so a ma enye sika ade a chinye na me nya ebie ene ja me ma na aduane di ye na anwumre na me de no koye entene ya wada no petututu no mbe fa akware no mo de no kwa no mkwaye no to oda ho nyina na bigusu me pesika no na nyame ya ma adom na me nya bi soso ana me de ko ho ene ja ye de ye me di tuatua ho ka me yi ni kofie ti me yi ni kofie no so no wo mama ne ba ko sika no wa mama ne ba ko ene wa mama ne mienu ti de atoso mi ansa no ma antehwe ana akwara no so na me ni ho me ba no ka cha me sanana wo kwa ne wa mama me sika o na me se anya hwe enti bosume na san so ya ne pa mu no na me ankasa me nante ya na me san kɔ hɔ me kɔ busa ante no na ka cha me se nukura ni ya me nim wono de ni hwehwɛ mu kyerɛ ne se me ma akɔ me ne Muhammad akɔ amadu ebo apiem ana me se me ne nkɔnkɔ ma adu ebo apiem na me na akɔ amadu ebo apiem a me gye ne sika die ni ntinkadua ne nke nyame ana me ne nkɔnkɔ me ne nkɔn ana me mo dua ana wo se one day saa na ne hwehwɛ mu kyerɛ ne nti me nkɔto aso ɛwɔ hɔ no ma agya me so me ne baabi a me de kɔ ana me de America na me de me dwan to aso de abrɛ mo nti mo hu me ha na de ɛwɔ hɔ dwa to say one empa na chow se wo mum yenu nyina ya me na me mum na me yenu nyina obi aso wonhwa akwada wo mum yenu nyina obi asenya ne dia enti minim dia ya ne dia enti mo ada woroma mo hwe na se ja dia ya ne dia na eja na akwada no mo wo no wo se hwan o mema ne mienu eja me de me kwa ka se ya me nya ama na wo hwe ye no wo na ye nana asa no maba wo mo so wo hwe akwada no ho na wo se no me hwe akwada na wo se Muhammad no kwa se Muhammad no na woka wo se di ma me oba kwa ma mechi am yo you serious wa ha o enya agro na edi yo akwada no se wan wo se no hwe no me hwe no Muhammad no se no o se Muhammad no pacho eso won se Hamza no me de mitimi hu Musharafa so won se de o ma me kasa pacho bi wa no ne kasa den pacho what de me ka no pacho na oba utimi ni be ma mi no dade unim kasa be wa no na kasa den kokra asama wona na kan ye no kore pacho ye no kore be ma be de hin na di ka fa pacho Muhammad no pacho e de no wo ka kire wo be se wo pa na se de no wo ka kire wa utimi ne ko dai pacho mi ko si adwuma ne mi nya 1 week wa adwuma na ye de adwuma hairdressing pacho nti mi pie na me na ya ajongo ewe nikanika bi mu nti o ka se mi ko paper shop ni we na madam ba me be boan nti mi ko ekwan so na mi hia one na adamfo na motimoto so ana obisa mi se mi fin na mi si mi fe jasi zongo ana obisa mi se obenya me namba na mi se an na me de namba ne man nti mi ba fie nwumbre no na ofre me no oni mi di nkomo ana o ka se na ni jimi ho se ana o peso na metina na msi yo mate ana me pene ye nti ye to on ma me sha no match mu ho no nti this year last year pachoani nti December mu ho no ene ye be jaye ye jaye na 1 month time nti February mu ho na me shia Hamza me shia Hamza 1 week 1 week what ti ase ma no e na wo ye the brebe na na die wo no die uko ne ho ofie pacho ono no ofre o pacho ene wo no die pacho now you virgin pacho de now when you fie say Satam na no 60 years now you virgin pacho be ma be na wo di kan na die oni ha okwa buchi be e friend say your friend peja utina hwemanim unti be hwemanim be ma be na di kan na die Nhyira
Ma. What the cash ya be ma on kind me refinity. Eh, o de fa to answer. Enti no second be ma no Mohammed. Yo to so mienu no. Ana be ma foforo bi wo ho. Pacho dey bi. Eti woni ne die match na ne die. Match no hia wo na match na mu na one ne die. Pacho. Osina wo fie 16 years. Pacho. Ana mu jai December. Pacho. Enti so March to December no. A year be 7 months o. Eti mu jai December na hu sa wonyam. Pacho mi ma hu. February mu honum na me anti ka che me say ohun mi ye ohun se me ho adane. February be. Pacho this year. Ah. Na sa akure wa wo no. O wa akure 4 months. The February and I want who say on what done. Me auntie. No, bisa me say machi ma na me see there bi no say na ade na me kan chu bi ana me see enye bi bi ana wasi me ni say me nyam na me see there bi no say na me test ya na me nyam na me ka che no say me nkofa be ma krombra. Then na de koye test. Pacho me koto yi no mo de test ni bi. Wanyam da. Pacho there bi. O fa be ma wanyam da. Pacho me ni wanyam da. Pacho there. Aside unyin say we wanyam da. To wan na kire o say koto test. Ono na kire me say na me. Pacho ai. Mami asema wo be ona na e kai woni mu wasem. Oni mu wasem. Friend say. Your friend Fati. O man kan kire o. De me nimu ne say wo se wanyam a wo be ka kire me say won ko fa be ma ne mra. Na berebe na wo share Hamza. Pacho February mu hono. February. Pacho ai. This year. Pacho ai. And I will share a Pacho. Yeah, some way dear. And I will share Hamza. Pacho. And I will share Hamza now on him. Ai. Esu na mi. Na wunim. Pacho ai. Hey. Musharafa. Ma. Na yeda na woni Muhammad Mujaye. Ma nyame na mni ncha woni na ni mi jai. Ade wo se waye dey. Minim de mai. Oh. Abdul Karim. Madam. Abdul Karim. Madam. Let's say. Ayo. When you back kama. What the pass ma to nanim. Huh? Na wo ja no kwantin fisa ade de ne siye. Madam, say no kan say mihia no mini madamfo. And credit mihia no na wo kwa adwuma. Na the one can ye ni say madamfo no na gi number no. Kire ye kofi na me see mimi yada no. Ena me gi number. Na so wo ye dey. Me na me yada no. O yada na say. Me twi no as me ntitwi ni say be ya menka bro. Pacho na be kire na say pacho. So ofole man no. O say o yada no ye pese ehunu yada na untitwi dey na hu say yada no che say wapa obi. Abdul Karim. Madam. Peja uti na hwemanim. Ana mu nyina mu ntimi hwemanim nkasa ya hwemanim. Me pese me ne wonya eye contact. Okay. Eti wo so wadamfo na J number no. Ana wo na wo yada no. Okay, I'll put the way like enemy na me who say ase me peno. Enemy G number no. Na me friend na ebon kom. And waka se match mu na me no share no. Na enye no kre. Me no share na enye baako. Last year na me no share na August 10th. 10th August. What's a match oh? Ne last time na me no share no 10th August. And na woni ni share say enemu ana. 10th August. Be wo share no month be mu. After that 10th. Me che say e berebe na oje ne number wo share say woni ni to anamon. Ene de enokran ya mint men kai. Onkai ya na onkai. Actually men kai. Onkai on. Na and o ka se match no. Okay. Last year match. Enemy so me can say last year August enemy me kai say one in the die. Ask last 6. First time. Last 6. Actually. And a brebe na ne start have sex. And the enemy can say mint men kai like a brain a meaning shasses. Yeah, because meaning no hobby me get me have sex at any time. Oh, sir. And you once. Ushia no. And Ukrainian. I see. And also because my son can fear where the chreo. Pacho Debbie.
wan kan fi a wadi patwa ankyerɛw ani me so me hia no me busa no se oni be maniti oni be my fufuro beti o se ani na wato kwan nti me no wo honi na me mane aduane sika me mane bibia me ye ne bibia so me no wo na ase me na me yare na me fa omu fi on me call hospital na me ko to like okada fufuro gina omu fi ntem ho omu gina ho na ase me betwem na me sa betwem na me so na me okada driver nti me sa betwem yen na okada wura no frame wa se me se na me so me gisu na me twem ya chege na me be hu se onu mu sharafa na okada wura na ti sa okada na me friend e wo dem ho na me tune fo se o ase me se me no wo ho nso ase u de ti obi fufu na wo don se go bui sana wo ti ana wo ye se ya nye asam na wo ka no Mr. Fonsa go an sa de wa ye se na de anu ode nye kasa ene me ka che no se sa so ban we ya obefa ahye ne ho enye ene o se o ono kra o ye ne bra and asem we ya me ka no de wuni no wo no miso minim ama me no adi nkomo kra ma na kire me se ono wo e wo me kasa kire no o se wate e kire nsu ene me sa ti se ono be ma foforo me sa nim se ono be ma foforo nso wo aside okada driver no yes okada driver na Hamza na baby enya hu nipa kra nim minim no nim unim nipa no pachwani Musharafa sam okada driver na ehwan ya mpacho madam family ni sin ejuma baako bema there be oba na down for any sa boy no omo na mienu mi kwa na minimum mi ko sin ejuma na age ni be di machi no de odi machi no ono na ne nan fofo a enti o ka kire madam for ne say an on kan chem se opem enti oje me number ko madam driver mpacho oje me number oje me number e wo madam for no ho no enti o ka chem se opem na me ka say me ni pass me si na enti ma ya na ye tadi nkomo ana me okada driver no so sa bepe o mpacho ba me ma mpene so ba ya no ofre ma ye di nkomo nya say bi obi ne boy asem na say de wo kana ye no kore pachos na okase wakache okada driver no say mini no ho na enye no kre because me the following day morning enemy fa okada driver no say na me kache say me ya na me fikro me koto edru mi ba no e na ofa me okada mu onim say me ma de ahia etimi di nko eye no kore e na odi me odi nkomo awon kra wa ya de fufuro say okada driver ne ka sa me kire pachwani e na me say ma me hwe ne picture o in the picture na musharafa ne awonu so boduam abusiafo enkomo ayedie no enya nkomo ketwa saa o na ene ma no e ma ya na bande are very smart check oboke kamema na bom what you say obon say ne mema ne twi wo mudi enti ene ma no so no o ma ye smart na ene wo baba ko musharafa ene waka mema mienu eti ahia emema nyina we say ba wa wono no we say nyane dia e na bepia na nkomo abema no mu baako wo ka ho asem sesei no e kire se ahwa kura na na so mu mienu no ahwa anya o mu ba hey mama see girls of today Hamza so kura ho adwuru me ho sa do so agu ha brade ena ye ne awosi begu Musharafa Musha ma Muhammad Bram ana okada driver na kachira wo se wanya ge obi na odi ni picture show me but me so e hono man fan my like man chicken say as a minimum na my yimini me friend na me friend na me di kan kasa chire no na o se wate na o ya na down for keke na me se yo mate e chire nso me sati se ono obi fufuro nso wo ho eno kra de metemu no wo bibia yeti no metemu no enye se metie no na manfa na asem ena metemu no me friend me ni din koma na jo se wo fie na okọ omo fie ni mo store ena me si yo mate ena me so me yede me free fie na me be gina omo kwan no so
Ewa no anu ayi okada boy na misa say oni fufro no wasabe si no e wo hono no okada driver no ewe enya okada driver na fufro ohumia na ase na ne machine no ena mi si nti wo so ban ya wo fa yi ofi say ebeboa wa na na ena mi come baby nti fiti wono mu no mini no ase asama wo kan nyina this year na last year Musharafa ma o sere asema wo kan no no kora na nya no kore ma no kresa me call madam for no was correct madam for it as correct enti tam na ba no na dam for na boy ba ku bi kan ye ho me o nyina minimum as correct enti na ye miss do odi machi no ana na dam for a enti onu na beja me kwan we ye fie na chi wonum enti na me ba fie no sa wa ba begina ye honum enti ohun me no bi sam se me firi hin na eba man fie no enti wo so me nsa atwe me sa de me ko ni fie and me ko konto ka wo wie no sa ne me da ka ho na afede Mohammed no what she wants mpacho so me nsa ye kwanya me ka chen se wonje mi mu na me nko fie free efie no madru vie wi o so me sa atwe me de me ko bebi a wote no and ono ko kon ye mpacho o wie no sa no dai mpacho an Mohammed ma no kora sa na wi firi mu ma ye no kre eda na wo hu se ka bia be ma fufro enye aba be si no mani entika mu mani ye nanti na ye entika mu madam for na danfo na ebeja me no ye be ma obeja me kwan si ye mfikire ho enti wo kwa ye no sa Mohammed so aba me hono na ogina e kire hono na obisa me se me firi hin na eba ma mfi no na oso me nsa edi me ko ni fie ana o ka se ane wo sori ana wo ne na masko rizongo ka so bra wo ba na be boa unhu se me hye be ma bi dem ana unhu se me nipa na makacho se ana se bibi se wo hia me na me ana menam ubisa me se mi wo bi meka no kura bi e wo mu kire na ade nti na wo de sa adwo na she otiri mi se mi didi mema achi se nya madam funi nti anka skori zongo na minnim obia ma de obedi machi wa adwuma mu enyo no ananka skori zongo minnim obia wo hon me pon a me ba fia na ma bero mu ma akọ madam funi wo nti o mu na ni o mu didi nkoma na aye de nipa no so ni mi edi nkoma nya sa skori zongo minnim obia wo hon Mohammed mama anya ni bone da one madam for no sora no odi konkonsa ka che Mohammed say madam for na ni ma di nkon yo na ko ka che Mohammed say ni say no Mohammed so sora no wo ni say bi asa na ade ne tie wadam for ben na be di nkomo kire me ma minyimu ye say madam for na ka che say ye di nyinse na ko mo obi nti ma no wan ji nyinse questions na to man no say no apada ba mu senya wo ba ebi nti na wo ka sakra no wanya wo ba madam for na ko ka che madam for na ko ka che say mani jinyi say mi do am takula nyam be tua takula ka yo ba ni bi on so ba wanim no wanyim no yi tugu ni say na emfa nko no mu say si asin ada wadam for no ebe no hu nti ma mi kwa adwuma mi na mi ye chief ho honom ni openi wo honom ba on no nye serious nti me madam ji chief ne de mame nti ono no fiasco zongo no be di machi wa ba adwuma de se mi nti mi nkasa me no nkasa ne e ya adamfo nti me pon me ti me ko ro me honom akon honom nti one ne namfo one namfo me ma de ni be bre wa sco zongo mu nyina mi ni mo ti me betena shop no mu di nkomo no ma busam se ho nti se na mi no mu nyina ne sere me do am se madam fi sorry nti ada we ba won ode aduane na bre ode aduane ba na obisa me na mi kasa ade wunim na no se o na adamfo no oni ni sister cry na wie sku na am se ayo mate efiri wona ye de obehu se me ni Mohammed ne date nti efiri won mo koma na bibia se ye ni behu se me ni Mohammed ne date ntakula nim no wanyim no yi dubunyi se ne nkontakula oyo ba ni bi wala ma ntakula wuma no ma se wa skori no wanyina se me na ma no bia de ne se tene aye esu a wo kasa ka wano tum na kira asem ne mu ye Mohammed enti edi enti woni na da di enti na wo se akwa na nya wo ba
Mami say so patches so was me my mema some was square zongo engine no original say ana akola ni ma me nyam be myself so bin every one so no ni udi nkomo ma o kara driver ma o be pa me so me ma mpene mo eya no kura picture call the phone so ma o de kire ma me picture no madam for the phone so salad ko yi di wie me ko madam for no me ro me hu madam for ni fie na me ko madam for itakula mpa cho ne phone mpa cho ne phone ye digital pictures enti me can say boy o ka do run je me number one onum no ana o ka san no fa me picture enye den emma no enti o picture no ka cha ne obi a wo so wan pene so ama no e si to man pene o share be ma fo o share Muhammad adu picture che ne say ne girlfriend no no na minnim no ma pene so ama no tune na na mpato me ne na anda na be ma fo na Muhammad sa kan ye ne onu so sa o ka do run na downfo no ye friend na ye friend say mi re fini di na downfo no onu so fast square zongo onu ma akora no nyinsen na ye wo ba na nya wo ba eno de mintimi nka say me ba mintimi nka say ye me ba because me ma fa no da sa ntimi de hia ne say me pese enye die ni na asem fa na asem ko because asem we ya ka kra wie wo so ba woni ne tsan hu so ye ma asem me bo a o ye memma asem memma asem o ye memma asem papa eno nti kwa na me jano sa eno kra ni ya me de yen kan kra u ko pie woni be ma so da ma me ma like my keeping a secret man pa because ye ko shara nuni na man ka sa asem we emba ho but ma hu say asem me say na ye ko no e wo say me nka bibia na bibia mpi so why we fear ye nhyiemu last year August e wo yukuzungu mushagafa u ko hyiemu no honum no Nhyira fan ha papa okwo hyiemu no okoye dey abusuafo ye kai mo se ene ye be read DNA ejoso ekwe kromante figyasefo ye a ebema no ene girlfriend ni wo be buru wo maame wa hayi ene ye be read DNA no tamukuchu na ene ampaye bedwa wo show no so Muhammad ma untimi nkasa ma wo de eye na so wo ba no wo mema sam wo bebre me bo a achwani mo Hamza Mommy. Ebere na wo shia wo ba yi Mommy Michano in February na ese do ka ne no kore na wo shia no wa hu so wonyam Mommy Bacho David. Hey Muhammad what did you say 20 mommy. 20 Musharafa was say 17 oh who was 17 years pacho so we see mo na nya no Muhammad also was say 26 Muhammad na ne afika kra eno kwa so kwa usa Hamza Usha Musharafa wa hu so wonyam David. Ebere ba no be ka so wonyam This year February so within 3 weeks time. Usha no hene Na ni sister bako oton fruit baby etina ana junti me fe di momba e ba na ma betina o. Nti na se ni sister ni chikelele nti na so obeboa ni sister no. Then ni sister no super massive. Nti agro ni sister ni say oh oto kelele then see dia miniary dem de be mount na say agro go ma. Musha fa sister be no na friend say your friend Samira pacho ano huku ma mema Baby mommy enye sa ase otan oba na obo ano nti throughout nti ase ebedu tem na ase na ekasa nti okofia na makoja na mesuma bafi nti throughout na ase dating by intem nti February mu within 3 weeks na oboka chem say ofefunu enso wo share no February mu ana mo dai yeah mommy wo share no February wo share fa Ma. na wo ye cheap sa wo share be ma na wada me can say aha mommy say the feeling gas over to one in nice boss nti na say onim nti nipa opa ode befa kwan be so na anya sa na mi hunu yeah because that time kind of that type nti na mi hunu say nipa opa we anya ode obefa kwan be so opa we nya wo sese anya say bia ono e bia no nim say ofefu because na ofefu no family bam ama obia parents ne bam maka say okay yankopon bo na yankopon so ye na mbeba fie no mabehu ai bibia ma
me granny so mo market ko mo to na ma de brɛ mo nti na say throughout no na madam fubi ebe hate me say nya botere wona ne kodaaye no be oba be ma de wona oba da mo wo mo boa yes o wuro ne ho a wo hwɛye no wa hu se na fu apie Debbie mommy kan kore Debbie mommy usa 20 years Ma me mafuna mpie da minya 9 months 9 months ni kwa me wait months 2 weeks minya 7 months ansana wafu pie me bibidro kranse na mafuni pie ya hu da nti me kura ma na sa wonyin sa na da usisim mafusana na etia na etia me shatale enchi me anya me hwe sorry jina wona me hwa de sorry ejina wona enye se wo ye muslim a montare ya ne mususu na nke da wo a le se wo ye wanya sei fa de na da wachi no we slim things o nyagoro mama so ne ka se ma tiatia de okaka ho no me nka ga ho oba bushara fa da no ho na me hwa de dano ho mushara fa ona namra na mimisa ne senti wa ye shock na wa nye shock mushara fa dano wachi ne enrade o ye tiatia pa o because atare e hye mushara fa abusuafo bra Facebook se sie oba tiatia waka mema mienu abomu oni we yada oni we akwaje match nso ha nyinsa ya ba wo aba mema mienu obi asenya ne dia mushara fa ma me ka se dan wachi yi ko hwehwe akonwa no mo afi dan wanim so e ka ne magu wode aka be hwede aye bibi abusuafo so se ene magu wonti no yese wona na nanim ntam ne hwe nanim emema ewurade nyankopo mo message se nyina me hunu nyina me nkai ensam na no oden so no abusuafo mushara fa oba besi waka mema mienu abomu esenyinse ya ba kwada na ba mema mienu nyina se wo enye wo mo dia mommy nti ase musha ma tena se Facebook fo sama wo mushara fa wa wo mushara fa no bra Facebook se CA na ba small girl 17 years woni mema mienu ada wa ka mema mienu abomu na girl so mo ya smart udi agoro Tuso wona ne kwada wa wusu wanyam. Debi mommy. Na wona ne da wa wusu ase wa ehye nyabotre. Usha ewurade. Mommy. The finance part is menena just say ye rare ho ada say ye gina ho. So now say ye romance. So then na intercourse be me say ya woro ye ho. So me mommy the finance part is me mommy me ko fie. Mommy me so me ko fie no. And I mean say me want for me home. Mommy what did me patch? And you say like ya royal home. We were standing. And intercourse in baby. Mujina what dance amani ye. Oh mommy. Experience brother nyankopo. Nhyira. Mommy. Mutimi ejina ho. Ujina ho sa no ye dey die wan fa na nto. Okuntunu ho na ye dey. Uso mujina ho. Yes mommy. Musharafa asa no kure wan fa wan to pacho de mu no kure se mugina ho peja uti na wo fere hwe pacho peja uti Hamza se mugina ho no wo dai mutimi gina ho sa eda mane yeye enwuru bi da mama breso e mi bi se ka oba da wo na eja wo na wo nso a wo na eja wo te so ana mo de ma anya ne sa Musharafa yes me no na kasa mugina ho na mo dai pacho me bisa wasam de wo kana no kwa na nto no wo twa pacho no kore mo Hamza amwakwa babie mu eba Nhyira FM so ye live e wo Pem Sign TV na Nhyira 104.5 e wo Facebook no so edru eye bodon kuseya no hunu se obradwumade de nipa bebre na asomu radio ahodo enwuma ahodo obi asom ya wo tie dwuma yi san se eye dwumade a ehia
sebi da bi yesa de ya meka no enya ne edua pene sa homa so ne kon enye so obi pe so aba betena ha wo be kire ne nsemu na emum panyimfo se ento wada ti yetena sese ya na ache nsema wodo ye ebu mfumpa etiti nipa brabo na ye ka ne fie enye yie no ha na ye yie ti ne afraid the game changers no asam no eba ne yetena so a na edin ye abam na asomdwe nso so abam na ene me wo enkomo mienu a medie enkomo de di kan ne enkomo foforo kora de toso mienu e be ready de ne mukai musharafa mukai no ana men kai mu musharafa ababa itiatia ya me manage na wa ena mema mienu atwa ne ho ahia akwara wa wo no be ma yi senya ne dia we nso senya ne dia musharafa mon kai no abaya tiantia ya na Facebook for se me man ntena je so ye tiantia wona na chi ozo mu se kire bibia ne ho man ntena se sabo kai no ena e be ready die ne ya ye ti ye hwese e Hamza dia anase Muhammad edia eno ye nkoma etoso mienu na nkoma edikan no de eye Janet Bawa ya ne batokum tokum mehu eye akwada ne mu odu se ya chepa we de em se jama wahwe ne ye be ma na hwe ne ye pa ti na akra no aye kama nti enche mekọ Janet so na mene Janet mene no edi nkomo nti tam kochu ene nkomo a ye ba bedie na ye packed komo no package ne mu odu ti edin na ye hwe se de nkomo no ebesi akomedin ede oba adwa meka mo se na efiada na eye inshabo do no nso yegusu a ya ye de ne ye gie ne wo hu bia no emfa nkwati yen fa bra ne emfa mo anyankai bronya yi ma won mo aninye won edu mo tu adwumam won edu mo tu school mu ye mo wa mo adawroma na ye de betimi e de ayesa nyoma we nyina Janet ma let it say ana me frɛ wasa we mo ahye we na ho ye Patranya me adom. na de na adenam Patro asima me na me se be ma me na wo me be obi so obu me kwasia. Me ne na ka anti ase anya adwuma. Nso mo fi a me taiti mu na me se nya me de beba no. Ipo obu kwase a chechiri mu kakra wai Mam patro na me yedwuma new area laundry. Ye wa ye ayo carpet. Ye na water fire high. okay Ba na me wo top me secretary mom me try invoice. Me je wedding gown suit ni ten sama. No chi taxi. Ewo no ma. Enti me fa ne say containers ya ye wo area ho ni ye free. Ti me taxi for no ye free. I say ya ye wo around ho ni na me hu ni pana na ma chia no ho te sen na me ko na me ni omo be taxi for ni na be ye free. Nti or the pair same to me 2018 to 2019 okanya na me mfiri no nti edum maybe kra no na asamechia na onye so na me yi mani e ma no na me so mate ne story kakra wo ho no se wonti me ni obae den entsena that's it for ba no agya na na bibi sa na mete ne what you say mete ne se on treat obae ye nti ana treatment ne say aya na ehofo no mo de sere ne se be ma wani se wuntimi mfo ba enenent na ase kwase ebo na esisie e wona nti na oka me mfi no nti covid time na ye ni na ye wo fie no abaye se obi abetimi akwa adwuma no malaria bi be kye me nti time ese me di resume adwuma no me ntimi ama nti oje me ho na o frame na me hu ni pakropra na o frame no se emia frank na ade na wo me matisa wo yare na ade na matisa wo yare na me tia me ya me nya malaria ba still na me hu de ento me na obi sam say hina me se am so me tia prade no so betimi abehwe me na me se an betimi abehwe me ti mo ha no frame na me man direction na obehwe bibi a me se na obehwe me nti obehwe me no na so na damfo bi enim ahaban dra ya use for malaria nti obebrem bi sade a chin na den ode brem imi ade a chin kwa na me ho den aye den nti still na me start adwuma wi aka se me ntine fie kakra nsa na onim se bia covid na bia ebi enya me nti na wa start enemy chat se me ne chat
ɛna asa ɔsa de pasem ne baaye saa sɛ ebibiduro na ɔde brɛm ne mimi behu sɛ bia wɔyɛ ni papa ɛna megye tu mu ti megye tu mu a me start adwuma na sɛ me ne no ya start mpona twɛn no ebibiduro a yɛayɛ dada na wɔde brɛ wo sɛ ɛyɛ ahaban enubina ano anom me patwa to no ai maanye waanye maanye na ɔka sɛ no anom ana ɔse fa punu sɛ malaria de nka wopunu a ana ɔno kyerɛ kyerɛ me nua na mennom ne nom ne saa but na sɛ ɛyi fɔfɔ na mato na mennom nwie nti mamfa me nsa kranka nti me hu sɛ bia wɔyɛ ni papa obi a me yare a wabɛhwɛ me a ɔde aduro ama me deɛ nti ɔkɔ na ɔma me 20 cedi sɛ menye ɛna me dan ase nti me start adwuma na sɛ ma benya dɔ ama me ne twɛm na me kɔ ne fie ɔte kantin kɔ na me so me te aprade me kɔ ne fie ɔno nso ɛden ɛba me hɔnom nti ɔma bɛs ɛna ɔmo hɔnom ɔmo twi taxi ne man bi ne ɛfɛ ne Mr. Soso pacho wɔ free me kakra ɔyɛ panin so obisa me sana mo nso be na me abrante ani tu na me so obi ne yɛ free bibie nim obisa me several times na guy back akwasi no so tom me ama mpabo obisa me sɛ anamo nso be na me abrante ani tu na me so me ne hwie ne yɛ nsɛm me ne di ago te sɛ deɛ me twɛm a me ne mu ne na di ago na ɔsi den de bi wɔ mu a twɛn ho na wono ntimi ni obae den entina kwasi ebi wɔ na afa ntima na efre no Mr. Soso no deɛ o kasa kyerɛ me several times me hu sɛ na wo hu line sɛ me ne abrante no e wɔ bibiye ba me betwa ne nso na me tufuo no pɛ ne tufuo me patwa wono tufuo no pɛ ne tufuo bɛma no ho ana obi foforo nso tufuo ho emrante ne deɛ ɔmo kasa me ntwe me ho mrante mu deɛ hene biem akwasi ɔno deɛ ɔda so yɛ adwuma ho ɔno no ɔtɔ mɛma mpaboa wɔ mo ho no ma wagyae ɛwɔ taxi rank me patwa wagyae kwasi nso tufo akwasi nso ka ɛwɔ bɛma no akwasi no ne neti kantin kro no ho no ma nti akwasi nso ka kyerɛ me nti ɛyɛ na me busa ne sɛ sube na ekura na asɛ mate bibi saa wɔ no no sɛ ɛhɔ no ɔmo wɔ no ɔde ne kura na ɛyɛ adwuma nti amae den ɔmo mpɛ na asɛm saa na ɛde ɔka kyerɛ me nti ɛde ankasa na asie mampa kyerɛ deɛ esie ne sɛ emu hɔ na amene ne wɔ no ɛna ɔsɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛka me ho ɛwɔ beebi a mete ɛwɔ aprade ɔna me sɛ matene fie hɔ akyerɛ me ne ɔmo yɛ free me fɛre nti ɔntumi ɛmmɛka me ho nti ɔntwɛn no ma advance na ɛde ɛnso nti me time ne so yɛ no ɛna nti that time ne kantin kɔ no ɔgye ɔrɛnte 1 year no Ema sa me kon ho kantin kono me ne be fair fro na wo kɔ ne hɔ no me patwan me ne be fair fro nti me ne fair fro na me frɛ me ma me ka kyerɛ no patwan me nso me di kan wo baako a me ba no wo me ma no wonya mfie sɛn patwan wonya 9 years ɔne akyɛ nti me ma me ka kyerɛ me sɛ me ma me ni na hɔ no wagye me ba no me yɛ nodna okay nti be ma na me ne wo nti ga me bisa sɛ ba wa no patwan me no ofiko be so me grusi ni oh okay na be ma ne ma me sɛ o mo mpa asante ba na be ma ne de opɛ for the answer ana na vrongo oh okay na opɛ me nti ɔno no ka sɛ ma me mfi o ma me na me sɛ me ma me sɛ da bi o ma me sɛ o mpene ne de aha ba nya me ne me ko hwɛ me ba ne ma me ɔno na ye bibia me ba ne fees bibia na me ma me na de akra ne wɔ no de ɔhwɛ akra ne kama de ma me ti be ma no onya tuba o nkyɛn wɔ ɛyi hɔ no aprade hɔ no dan na me sɛ me fɛre matene fie hɔ no ma kyɛ me fɛre si me ne ediska bɔ mu ne current dan wa homa so high tension si me ne wɔ hɔ no ma na nyi sɛ na de buy no ɔno nso de sɛn buy o de 1,500 me de 1,500 ti na me diska no kɔma ne fie wura no ɛna yɛte ti ma mpatro yɛte ana sama me nyanko awoma so akwa nyinsɛn bɛba nyinsɛn bae no na me ko me papa efu na me ko kye a me papa peni na obe also opede ya be se me si bazo ti no sino e fa ne say Franklin bra wanante asa 9 months or 9 months de so nya na ta se ni form na o man ho kire no me pa cho si me de no kwa kye am papa peni no ana papa peni ni say ono kra wo ye ba sa wo se nse nka me frɛ me ho me yese me hwɛ so na me ye madwuma na ma me se mfom so na ba na me ma me srɛ no ti mo ho na nyinsɛn no ebe sɛ ma nyinsɛn ni sɛ abranti ama me 1 cedi na me de call living waters ho na asɛ
say na living water say sorry ana say hospital yo oh okay me am sika na mde bibia omu yi dia kana den e wona me kofo na say wa ma me one city kura me am sika na mde bibia ma anche be 6 months na nyinsen for freden asaba ti me na me so na me bo me ho ban ti me na me se de na no so be say ye na me se de bia say me twe me ho efiri no ho ti na me nkɔ ne nkyɛn biom afede wotimi frɛ me san o me ba adwuma kwa na ɔtata ma me nyim ni nanso na me de ba adwuma oh aha ɛna no so be say no so be say mia me sika nti me na me hu sa brante no ye kwase ebuo ti sɛ de na ɛden ɔma wo hwee ma me nyi me kɔ no ho o kantin kɔ na me kɔ no ho no me kɔ no ho a o kɔ ade ɔpɛ bia na ɛden ɔde ma sɛ ne a wɔde ma wa ma me sika kɛse a 50 cedis a week na watch 50 Ghana me patran kasa ana mpatona me ye adwuma ni nti na se me nhane iskasem do de be man bia na me je ti second yin sen so bai na I say a wa mu ame na me sade me sika ekoye ye no ana me se da bi minni na chi biem oye kwase ebuo ni ampa nti na ada no wo se say ye no ono person wo ana ade nti na ase wa ye no ho meme bia wo fa na wa na wo be provide aha so no kra ka cha me say wa fa man so asa me de me musa ne hwen ti me na me say ani ntina say o ma me hwen kra nka nyinsen na say de esa nka den oni na etwia ho ka nti me na me say minni na chi biom na me twen me ho na me o frɛ me a me mfa me de ne to blacklist na me twen me ho nti na me nkɔ ne nkyɛn na o start frɛ me san ana asa wo pa ma chosa na ma me sa be di na chi nti anche bia na ye ka bo mu kɔ han dan wo awoma so no ana ma nyinsen fo frɛden sabai o twe ho e dan na ma wo sa be da me sa de no ka kyerɛ wo so o sa mi ame ya so den o sa be da me ma abran no sure say wo na wo pɛ no me pacho me benya odo de ma na ai nti o sa be da me na me say den me say di na chi na me ne ko han dan e wa awoma so ti me nua boy ebe hu se me ne abrante na ti na ofre me ma me born na mane ana me ma me se ade na maso odin sa me nko ana me ti ana se me ne abrante na ti na me se ma me nko ana me ti na ma me se na me bekuma ti a me ba ho na ma be hwe sa woni abrante na ti ana se onko ana ote nti ada na me ma me ye se obeba na me ma me ba na se onu oni ho no ese me de ntro bi esie me ma me enti echo na me kan no kra ne kire me ma me se me ne abrante na kwatena si asa me kan ne me hu se me ma me ya obi e wo me ma me mu ma me ne wo ho na nyinsen e baaye afede ma nyinsen baaya ma me yare me kra me nim so ba anya ma otimi yare sada me bubu mi ntimi nya hwe ne me nsa so wona ne tena be me pa try mienu ne de anya me de ese ne de na me ho odin na me de ba adwuma na we no me kra na me nim se me nyem intina se me yare aye me se malaria me num adura me ho nsom na me de me koto test ni bi nti me check in na se me nyem aba deep mienu na se nyinse ne den ewia me nti me start antinen ta kra na me ko 5 months me call ye na me ko charge scan na me ko 5 months doctor ni bisam na me se me nim se me nyem ma obi a me nyem abrantie ma me yare ombusa wo se ho te sen okwa adwuma ma na o de 5 cd na o de 10 cd afede wo se kwadwefo wo mpa adwuma na me se obi a me nyema ma unhu me na me ye adwuma o me musa wo hwe na ma nyem na me yare a me ntimi nko ba bia no na se o pesa me o na ye adwuma ben patchna mo laundry service na ebre ben na wo jai se adwuma no me jai 2020 no na me den 2022 wo jai adwuma no 2022 me jai adwuma no 2022 besa wo dika ka se wo jai no 2020 me hu no patcho me hu no 2020 o se 2018 2019 na me ni di agro by covid time na me ka se wo de aduro ne bre me no wo jai adwuma no 2022 ya me try 2022 na me den nyem me ba no the 2020 a wo hu be May 2021 ya na wo ye adwuma wona me chempa na ye adwuma mama mpatwa na me ye adwuma o ye sure
mama mpatwa na me ye be frɛ be ma no mama mpatwa so be ka mu no kra ana medwume wura kra nso wa run obetime edi madanse medwume wura we okay ye dwuma na nkasa ye head wo dwaase se bi ho no ma ya na owa ha no ebi so ho no ma na owa dwaase ma 2022 na me ne kwatena ya menyem ye me wa aprade ni na ma na me ye madwuma 2022 na me gya ye adwuma no me ba cho ma 2022 de entia me di gya adwuma ne se na security service na me apply for migration ni fire ma shoda nkasa bia me pese menyem na me se ma hye adwuma ho no ma ye adwuma no ma 7 be say 8 years me pese me ye bibia metim dia komanim e wa abrabom we school school drain but me we secondary school okay nti me fa cho man ba ko e no de ne best friend eni e de ba ho na me de tu nanim e no so ye migration from penifo ni bi e wa sinfo su ono kra wo mu oye mpenifo ni bi nti obeboa me nti me de mani eto no so me call medicals me call screening nti e ka se nkomode appointment letter no be ma me e na eno no an succeed nti na say ama maye basa kakra man shara nkasa bia me pese me wu se wo wie ye be ma no kwa be no de waka menyem no ana o se menyem no wan kan cha me se bia nyinsen na menyem no pa na se won po o kwadwuma no de 5 cedi ato me honom o dis kakete e kra ma men 10 cedi na ede o de beto me honom 10 Ghana cedis mama mpatwa 10 cedis de ede wo busana wo se wo ye kwadwefo wo mpa adwuma na mse se sister bi nso pama ade e wo ye hono no so nyem oya wo se kwadwefo nso no a wonyem wo de pama ade na mse se hu mi na me ye adwuma o na me mama me se me wa prade me di mitika ye aduane e ma brante etuka ne taxi ni e beje Sunday bia Sunday nkwana na obeje na oye aduane ma no ma no obeje aduane ma sa brante be ka no kra Sunday bia wotu ni ka ebi wakra me ye wia na me onya we se me ye wia na ma frɛ no wotu ni ka eden abeje wa na do sika ye aduane mama mpatwan ade aduane na aye fufu ana ai Sunday nkwana me nkwa adwuma nti enkwa fufu na me wo fufu a na me friend by mo anabanku de me friend ne se bia on megibi ti ma me ne nyinsen ne bae na afi de ma onu a on ma usika on musa sa ho te sen nti ma de bia na dwuma koma ye me ya me ho ye basa is sa branch de me ko hospital na branch ama me para se menje ma na obanye ma onu mpara ma na guy ba kwa ye ne share ye hono na se me ho me ne me yes ha me di pie no se gen adan na me se me yari ana se adan na me se ha me nyem no ma frank mfa nkwa na me se ha onfi me enti hwa na brantie no eye fast no se me mfa mata ade nhye now de ye nko the nearest clinic bi on beti me den aye me na me so me fari se bia wo de me kwa na efiofu hu se bia de me ne nyem no wan fi me nti me na me so ino me ho ye na me di me ro me ho di nsu agugu me ho a me ho ya ne se nyinsem no be ma no wan hyew won hye me 5 cedi enti ma migration na me ye se me apply no ana me yanka baako e wo bogoso mines ma ne ka so obeji e bibi kakra enti me yanka no ma me 10,000 man ka so beji 15,000 na me wo fa ne immigration me pa chan ka so beji esort or de yin ma beji me 15,000 ana me wo fa no e ka sesa onya to man mu 10,000 ana ma me de ko to ma council e wo Emmanuel credit union ti ma wo ma miska no a me so kakra na me so me ye adwuma me di eto wo na no na ma me yi edididi enti ade bia anajo adebi no okwa adwuma no osade 5 cedi 2 honom all free adwuma ba oba no wachechi na aduane no wabedi menya aduane no wabedi nti oba na misna ade na okwa de 5 cedi ato me honom na me gi aduane ni free ni nsem 5 cedi na be ma asma okay we yajo mama me patwa be ma no se first nyame frank nyame frank ana ba no so de Franklin also ba de Franklin ono na to ni dinsa me patwa me se Frank Junior oh yes our friend Frank na me said Frank Junior ni na me so kakra be ma ni su na ni su ban de na nkanya nka akofa no so se hwe no won hwe o tu suro se na be so akọ da cho no so akofo ba wa hwe no
on nitima uwu obehwa wo saa be ma no ai so wako Libya da today bia o ya say Arab for them we wicked menen na the Libya na dey fa ho be sala Arab for them we wicked nti ma me pa cho na me hwema aduane na den efri mi nti ma sada no wo bo me obi amenyem aduane be ma akọchichira wo bedie no wo hwema aduane ne fri ne nsa ma ko ma me 5 cedi nti nwume na oba na me so ma me sika nkoto aduane ndi nyesa me mfa na aduane ne ma no ono so no ho den sen me na me hwema aduane ne fri ne nsem nti me hwema ye na wonyem me pa try ana aduane ne top form ma na wa fa bo obehwe aduane ne gum ene ogya bo ni wo bo me ti said the ope nti sa oba wonyem na obobo uza me pa try nti na nwumre ne de ma nte ya wo no ade kyenye na me hu se ma me hu ya me ya ade kyenye na me hu se nwumre de obobo me na ma nte ya wo na ade kyenye na me hu se ma me hu ni na ya me ya se ewia no na me da ho me hu me asa me tse ya wo kakra ma oh wa ya ase oh ti me ko ha moja na eden ti me ko na ya me de se nyinse na mpese eden esei sana na mbe ye me na mpese esei because omwa sa bre no wanya boso me sei na menya 4 me ko Charles kan no na menya 4 so ka sa 5 me starting antenatal no aha enti ye me ya sa no na nwumre na ye me sa be 6 to 7 ana me call hospital ti me call na me say me kwa man kasa wa bo me say me ya ade e wo house so na me fu no ahyewo no me hu moja kakra so mu Charles kan na say enye hwe obobo me na na nti ma afere na aba ma adwi mi say me na me pese me nsɛ nyinsɛn no am pese me nsɛ na me friend ba ko kyerɛ me clinic do amokom run about nti me call ye no na omu ka se for no si e kra me bɔ no omu so mbegye mbe say 800 Ghana na me hu say awon obema koma de me omu se 4 months ne die ombegye mbe say 800 Ghana na me si menya ana me sa ba afie si me ba afie me di mu sa na oye ana na ne best friend pa ye sojani be ma no hu wo de ukwa busua o de wo kire ne busua bi menyem no wan fa man kire ne busua ni bia da me wo wie nso wan fa man kire ne busua ni bia da wo kan wo se yenye busua na ye de bobra na one wo kan ne sen wo ka cho so be yo obewade wa na aso anyi sen foforo ne ba na ye call me papa pani won sa na eden o kan o ka so be wa no me pa try papa pani kwa ka sa oba nyima yenye ne ho ade si mama me call na o ka say o meji me 800 Ghana na nka me kwa nyinse ne de na me sho be ma command me nti o ka say 800 na me sa buy na me say enye hwen na me frɛ me sister na me sister say enye hwen sa wo de ekɔm de me am from kakra mo de be send me na afi de o ya afi de o se sign na o de 10 cedi to ho no timia na me friend ne best friend pa ye so jeni na me friend no ne kasa na afi de ma o ye ni 15 cedi o ye ni 15 cedi no da koro 15 cedis na o de ma 15 cedi wa ma me 20 cedi da o ma me 15 cedi timia me 10,000 na me wo fa ne de ma me no ma enua na kasa 10,000 na me wo fa ne de ma me no enua na ma me yi enua na me yi nti me nya 7 months o ma me list sa me nkoto nwe ma na ma wo continent na obusa ni ska ye fi ho bia bete ye fi ho bia ebre be no sha se ma 30 Ghana a day no me wuwie ye ya e no sha se da ko ma 30 cedis e le no de ma mama me pacho me ka semba me ko antena me o continental obeka cho se wan kan twen ntem de open o de be mo na me na me hu se migration na anya ye nti scanner dia na ese medi nti scanner na na de mi yi e bi so 15 cedi no so e du sa me kwa koto akwala ho nua mama this a wo fro obi akwala ho nua ma no ma me 800 Ghana 8.7 nkra ma wo hwa na waka no am 100 Ghana no am 200 nti ada bi kura me fan phone not no say wa load this kegu ne wallet so me fan phone ma me fan phone wa load o so ni scan na me na obi aka na ma wo no wo so ni scan se me fan phone na me say me buba code na me ma wa load this getting to 2000 something na me withdraw 500 Ghana free phone no so na nim ni code na me nim ni code ti dia na ade withdraw me buba ye
Obo bia ne fire. Ai ma me bo bia ne fire. Janet, now your magic is ah. What me bo bi ko da na fa no atwe ne sika. Me train 5 ma say ene de enye wani abre. Enye right say me fa ne phone. Nti na me ka no kran no wa hanom no. Me train 500 no e de so de 3.7 na. Or the ma ya the 3.7 ta kwala nwema. It's a man ni some more day ma wo ye stingy ankasa ma. Where dey? Stingy. Wa kasa afre. Ma. Oh. Wo ye stingy ankasa ma. Stingy. Mo afena wo kan yi. Wo ye stingy ma. Abante ni some more day. Ni search day ma. Ma ni ma isi efi ho ayete de obie ni mesu a oni me na se nya wo nko an ode se su no wodi di wo sa na otie me statofo ne kan na me ni mi se na me nim me statofo efri ma wote ase a nka papa ne be me witness o tu me fo ensu o tu me fo na wa mfa oya na ote mam gen abra wo ye wadwuma kakra bia wo nya bia that's an medwuma wura kra no ma me 500 Ghana a month. On se kakra bia me nya bia me mfa ne sana brantie wedie na ni mi se be ma ni search ye den woni ne te wo kra won hwew na wonyim ye wugya ye adwuma ko so ko men kakra ma sana me nya ma adwen se manyim na me nya ma adwen se menyim na me pe bibia ya me de be ko manimu abrabom na me nya ma me mpa wo se kra na mpa wo ko da wo a wo da no na mpa wo de na ape wanyim de di kan de to so mienu ye to so miensa wo mpa wo anka anyim ade na wo mo ho bai me bo me ho bai wo bo ho bai we wanyim ne di kan de to so mienu de to so miensa o so bo ho bai ni wo ne ho bai na sa wanyim sa ka fa mu anka ba ko bi na ade miensa mu mienu na bai na metwe me ho free no ho metwe me ho ebisa ma obi a mekoto awo ho nuema ompese ode be ma ho ma awo ka me kra no oni ho no koye adwuma o baabi oko week no ma me be say 80 cedi ne da me ho sa week na so na awo den e ka me de say wo ba ye de na wo de aba ma ye hu no de enti a me de aba ne say ma awo ka me dru ho no no na ase mintumi ntomu ye me CS ana me ankasa me to ase me 10,000 kasa me to ase 500 na me 500 Ghana e to ase ma omu ye wie yansa 3 days abrantie eba hospital wonom enti na me ma me mind na me se wa net me ho no si obi ama wo 3 days na abrantie ensi ama wansi wo me would Tuesday Saturday na ma abrantie eba hospital wo enti medi di o me ye bibi o me se we ya na gya na djuma honom o sa wo banada me ba try te o be wo de ko bi ba try me se wa na me ka ho me body di re wa peja ne sa na mo mfra no ko bi ana me ka ko bi wa betwa ne ne ahwe me o sa wo ne banada sa anya daketo to so ma miss we net na me ho adua no de bebe me hospital bibia on Saturday oba me bo ne na aka be 40 cedi aka 40 cedi na do 2000 me twa 500 no buy na den ti miss one friend is hard na oni oba ya pine na wo ma what na den so wa wo awie and ti miss one de ebufuhye efiri hono Saturday no obetua me bill na aka me nko a e wo honom enti omo tete omadofo nchen se ade na wo se wa na anko wan chen ana am say you and some Saturday no obetua 1,004 ene kakra da so ansama oba die nurse die na dem yesini se me wo ye no me call me ma me adwuma ye isa kwa wanya boso me say 9 months me call me sister Penny honom ma me kodru honom no obi amawo ma me kodru honom obi amawo no obesani eska me call se hwiawa so me sister no kunu adwuma box site nti ho na me call me wo ye me call ye obesani me sister no mo ye aduane ma bibia ba yesa wono so sen ne obesani ska this me friend no atete me ma me ba kuma ase no na me ye se enya hwe tu ye nyina won hwew ma mpacho me wa waso no obesani 50 cedi a 3 days adisa wa friend wa brand wa send 50 cedi no
na me sister ni kunu ne nam box site adwuma na omo ye no omo nkyere me kom nse aduane de na menya bi dinti ma me bedu ye no na me decide say nya hwere me ba ni fa but me twe me ho efiri no ho ana me sister ne me ma me ka say si de ni nsa chi eden na me twe me ho a akwala no hwe no ho ba kyero na ma me de to sa ana ma o ma me 30 cedi ma 30 cedi no eno bi na me de eto pampers me di bi ye aduane di ensompo me 10,000 na ma withdraw ni na ma o to onto soap ma o freduma bana soap eni pel ma e di bedwawe abrante be senso sa akodwawe onto samana e di bedwawe akwala de e di bedwawe pepsodent enku a me to na ato samana na wonya sika wo na ato sa ne wonya adwuma ma cho me 10,000 na mo fa de ma me no ana ma withdraw ni for immigration no ma me di ni na ma de ti be ma wo no wa waste sika no ma sa ma wo ma mpacho me wo ya kwale won to atade ma ne da o ka wo se akwala nya 6 months an so be sha atade me aka mi to won to bi ma me da me ko wo yi na me ko krom ko pa atade so atade ba ko na me di ko be ma na ka sa asem no o ba dada o ba ko pe o ba wadi mfie sei e ba no benya 15 years no se akwala nya 6 months o ya atade enshana me mpo de wo mfi me mpo wan to bi kra ma me me o re anopa ne na kasa onso mama wo kwa wo kasa nyina ye hwese nke benya no 30 cedi no aduane sika pampa sika no anam de to soap ni omu edisi miema on apart from 30 cedi no onya ye hwe ne de no so obetua light bill asa 30 cedi ni bibia wo mo oba nso ne wo beda ma mpacho mi wo wie ye mpacho na mi kweme ne da da ma no so na ye ne ma me ne na da gina so mi ana me se me hello Frankie. Yes, madam. That's what you, madam. Papa. Madam. Yeah, Miss Anno permit one can say I'm come person no shop. I so hey yao. Top high hey ya. Miss I me more for account, you know. You more site I me busy na eh Janet bawa wa ha. Eh ya wo yere. Me na meka nsa wo yere. Wo yere na wo yere. Onye me ba ma ye no ho ade. You do say me. Em plan na me na echi. Oba na ne na wo ba ko na wo nye ne ho ade papa. Say ahoboa na ahoboa nso me dey marry say kam ka ko no ho ade mi no ye nso so mpem bi. Ai. Sinti oso mpawo. Say only tina de ho, de only ni nti ai, so mpem. Oba de so ni so mpem. Say tie wo na na tie. Wo so mpawo wo so hunu ni nti e ma wo kasa ana. Oh, that you madam. So oba de ono oba tia kama uwi no na me ma to nya ni fa fu ni ma de se me kokokoko no se na busi mo busi me mo kokoko ise ye no ha de su you uwi ya ko uwi ya ku ye no push aka mem kwa ye ne sa njo uwi ne no push me bo ka bebre uwi ma no ka tene se ontini me e shi wo bo ka sai mpacho push me bo ka twem me van de 2000 yes Mama, also want to you. Ma, living water. Frank, me chia 10,000 Ghana. Me chia 500 Ghana. And so, but we be chia 1,004 plus. Oh, chia 1,004. Not 1,004. Ma, me patch on me kind. Me say me chia any a bone. Then do 2,000. Then do 2,000. Me chia 500. And so be chia 1,004 plus. Ma, you cost a living waters hospital. Omu chance to be bia or honum. And no 2,004 no chia. Oh, chia 1,000. I can't no 2,000. Me chia 500 Ghana. So I see. Tuesday now mbeye me CS no answer oba you obetua 1,004 plus e kan ho na do 2,000 na aya no kwasa waka chansa wo mpa no ma mpatwa waka me patwa e dey ntina ma waka sa ma me patwa bi ntia me ka sa me mpa ne se ma apart from 30 cedi no ma onye ye hwe ma onye ye hwe ebebe na ka sa asem ne kire no me patwa me wuwie na me ka se me mpani biom na sa wo da so ne te ma me pacho enam se ni nsem agye de ya no ene na ma me because of akwala ni ntina me te ho se bia me to ne be ma na da so de sisi ade mpacho da bi obrebe na wo free ni nchen ono na ye rent ne son last month ye rent ne son ye no ana ye fewura ni se ye ntu oni ni nya kasetia kakra oni ye fewura na me kopa na cho na osi ye what he say me ba chom da so wodan ni man ye rent na so ye say ye twia na ono no me kwa sorry baaye na ono no sesa na miema na ma wa sesa na miema na me pe bi se me pe na sesa na ni biom me pe na sesa Frankie madam
What's a hand with that Roma? I'm a construction guarantee with the site. What's a site? I'm but you free was that. Ma oti wa hide down wa prade. Wa kon hide down e wa prade. Baby a first na metse Frank dey na so person obisa Janet bisa no wa. O see why dey advance so na me join film ten. Me no na ti. Me no madam. O mama kasa madam me katena na. Papa kasa. Me hu won na o ye adwuma, o betena me nken na o je adwuma ye. 2 years ni unya adwuma da, o betena nchen no se de bia so le unya chop money ti no. O betena nchen o je adwuma na atifi. Mama kasa na me pe adwuma ye, me nya adwuma. Host na o je adwuma because me se de bia so na pop ye. Unya chop money. 2 years ni na ma sha o sa bi du sa me. No, o share say na the man. They just say man chop money. Man is saying somehow me nyem nyem ni de bia na me den. Ni man 30 cities a day. O wie yan de bia me 30 cities here na to ma no. Me to akola aduane, e to akola pampers. Every day me 30 cities here to o ma no. O nsi no ma me. Ono aduane ma me. Frankie. Madam. Woman 30 cedi. Obayi bisa wasem. Frank. Me na ma me 30 cedi. Ah, me mo 30 cities. So for kan kure. No, ma me 5 cedi. Woman me 5 cedi answer me dey to adam for soldier Nigeria ni man answer obema me 10 cedi answer e kwa 15 cedi me nyem ma me 20 cedi da. Wa ma me 20 cedi da. Me continental bia this am ne wo ham so answer. Me nyem wo ma bi skakra fa me ntata dia me dey continental da. Answer na obey ke no kure. Madam, enyem oba onyem mo no fast na dia dia no de kwakoto. Ma dia tina bio. Ma cho dan ya yetim busansa ne dia na wo dan nim. Ade me nya ma me sika. Nya botre me sika no woni hia me. Ma mpa cho. Ko 5 cedi wo de ya dan. Ma mpa cho. Ye me nya na me use table top fridge. Ana me ma me sa ne fridge ase na me peja kwama no. Ma abrantie e ma yen kwato fridge. Me sika 1,500 na me de kwato fridge be si dem ma busansa fridge use ne dem onom 10,000. Ja fridge asem no. Ma me pa cho. Frankie Brasso. Ma mpa cho. Frankie. Madam. Sa friends e wi ase japade ni sa no na waka no on fantum ten ai obi wo dan we you just with too much obi wo fridge 5 Ghana cedis no ko fridge that yo no fridge me no na ti na ti bia me fridge asay me da call pana wo scan ye nyanya na wo scan hot aba fridge na to be si on me na kan dia be kan asem say what fridge si on me ma 30 cities a day unya adwuma unsi no ma unu aduane ma medi me to akola aduane eto akola event eto pampers isi o ma akola no esa dey bia 36 nda minimum me pia bon tem ni 25 cities be to no obey the day see every month bia get wage 900 cities na fi mo e comfort say month bia me pia 900 cities ma sa go minimum ni 20 25 cities to no ma ono be konto ko fi obey the day say da akola pampers asan e bia me ko adwuma na bia sika ni me hono me 35 cities na be to no so it was 5 cities na dey I ato pampers madam me minister to pampers no what team what have for see can give it to was a pampers na dey asa no was a jimiska won ko yi do di see no was a ja be go on do dey me no enti me no na tin ana wo say event dey wo so le ntokwa de bia me be fe ntokwa wo so pe me biem the last Sunday in a sense me fee yeah 3 weeks ni me kwaduma me buy na me samlam di dwala dey asa minister am be for samlam dey dwala no ano wo di matin wo fo de be mo ntimi to samlam di matin de wana me aja no so no ntokwa na ekoso ni agufo de bia hu manima na odi matin no fine man hwie no ampemba bia fa me ko tene me sa menya aban amane no odi matin ma na ya me ho na packing no magu e kem na me de me tu na me de me free site o me ko me pa so ma so no nka na sam o wi ade o wono no wabisa no so ati ase Frankie Marenti o me ko ya me events me sani me to akora duane sa to akora pampe na nka so no they say dia me free won chen na me ko dia 36 a day no minya month me makora 26 a day me sa to akora na duane na sa to akora pa bizanse no la nwumre man chane 100 series Monday me sani 60 series Wednesday me sani 50 series Monday 60 Wednesday me sani 50 series eno la nwumre me kodu fie Monday or Sunday or say Monday was sending me 60 cedi and Wednesday or Sunday or say one sending me enra eno mo frame me no Thursday eno brand frame me no ana me frame no eno sending 100 Ghana no 60 cedi me the better latogin not 20 cedi we use no for 2 days. Why you soon? Or you soon or money 20 cedi a day. Akrano. And we again wodi latogin. So to the duane awie.
Ma, nya de bia no di koko. Ma lato di ni sameta me use no for 2 weeks. Me manage. Ma isi akwa nya ma. Akwa no di won. Patran we de sawa la ke di koko. Enti ada wen di koko no 20 cedi no bi na me de to sawa la, no bi na me de to pampers. Frankie, madam, 26 now. Me de ma on event Monday me send us 60 cities. Wednesday 50 cities. No, I'm sending 100 cities no. First time there. Some de man ko 26 a day no. Who do you know can some de man 26 a day no. Me a bro sakra say. Hey. what's this car what the man a bro saying? Some de man a week a day 26 kra. Me scam send man a bro sa. Me 250 now. Me 250 last week me send 1.8. The next week me send 1.7. And the third week I go say scam de man week Kenya NGO. Some de man 200 cities. 26 something week here mo. But even saying and then Friday, Saturday, Sunday, my Sunday is 26 something man kwame was I mobile bro. There on can trust I also kind of pray. Ma papa no to me for ma okacha me say omo mu chi taxi no omo penance ma papa no to me for ma brantie we papa no to me for ma dey ayetim me fridge ni use me TV ni use me wardrobe ni use me dressing mirror ni use ma dey what le dem ho ni say bed and standing fan. And then also in the set to chia. Me patrai. What the chia dan? Me patrai. Frankie, who are humano so? Hey. Well, I saw now ko Fred Defia now kona dun sa wo the part of boy nim na wo touch them Jaco na sum bosom. Bo obi osum so kwan twantro. Obi osum bosom kwa papa chen wa. Wo na ha man ko tenemo. Wo se dey high nine. Wo na ha man ko tenemo. I hear what Okwa so Fred Defia so on Saturday TV anim on pebre onye adwuma no so someone say obu kotoge no Saturday TV amen and on pan and one obo on pebre no ti on mo otimi da from morning to evening or dan was no janu ada ma feed 2 years ni now we don't say 9 months me feed and you use no 9 months na to akola na to 9 months na unye adwuma unsimi no ma unu adwuma ma unya hwe ma me no abusumi bia me ma 900 cities no a day no busumi 900 in this obi ti Ghana haya adwuma dressing mirror man fa yo me bu say be ma de nka wo say nka wo siesie wo dem enso ma bed aye da wo bi da to bi ka ho aye de won to bi nka ho ma won to bi nka ho na me say wo bi da dem to wo to bi ka ho aye de na say ma o ba de nka wo be ma ha be ma e na ese nka wo bo anu ho sa nya o ba nyama na ese nka wo yusu na wo hu sa e na wo ti ase na me try ma ye tu me for men e na abotre Frankie dia na oti on kaza che me ti onye se minya nipa fun ana ma bobra onima me ka kire minya nipa fun mi ono betra dia mo mi ni fridge mi ni hwe na obo be ma be na ti on mi oni fridge ni TV on de ma oba ba betra nten madam fine oba na me fridge I na say na me the call repairer ana utu betra me nten tu fine oba ma hu enyi be se etra na e bobra na se bia oba me nten me fridge I say now o betra nten o fridge madam ti use fridge na madam na boni woman na Frankie, you need to cast what to bet now. Hello, madam. Also, oh yeah, what the powder board and him quite hene. Quite sorry, friend Fred Defia, one of the powder board on Saturday TV, and me, no best on Pejuma. What's all the poem made, no come to ice water. What's on your one on slot to feed? Every month to be a 900. Every month to be a 900 is me, and Mother Ghana. Anybody does send 9 million a month or within 9 million in my survival. With the 9 million more every month. In the check 9 months, I'm not trying. Who is in Noma, Unjam, Mammy? Month to be 9 million to 9 months, it doesn't what Jeffrey no. Man, 5 Ghana cities a day. Madam, what do you want? What am I on? What do you want to say? In the first city, last year, no, first city could be a better. Once I send you a week, I was on the channel. And sister be Pamadi on you was a quad for young Kun and Yama or the Pamadiano. Also, I'm in Pebre. Frankie will tell me. Madam, who now went going in a Juma? No, in a Juma. I know Jabba, it was packing no other times, no Jumano. So, say, or Baba Clam is on a day.
den a wo fia bonten a wo betwa pon ni ai den ama no oja wo betena me so nti ade na wo ntiri ma ne man se to ntiri odi ba nyina nse wo je na dwuma ba betena me so woni wo wi a you see a friends program bi aba wo betimi di akọ no na wasum no ni o ma betena ne so o enye wo no ana sesa ne o ma betena wo so ma wo ye so na mo no ade o se enye wo mom na sesa ne o betena na na fe wa ye fie ru ne amusa ne se hwan na de sika ne bre no ye fe na na fe wa hwan na de 3000 ko ma na fe wa ye landlord hwan ne ko tie sika ne e ma no enye na de ma na ko ma o ha de wo study hard nine o scope of upon me and me na me dis kalma say that na me construction was the me ko side na ko pay dan you ko pay dan na wo ba na ka tell me oh when you done bi na dan e kama na me ba na ko kire me ade ti na me ko obi adwuma side na me ke man say no enye sade ane esa yanti obi de ba me kasa wo so kasa emo e dede dodo kentin kone da ya otim kitwe bi se na wo hia onko hunu we nyina na wo ti ase ye tumfo sa wo hwe ba e na wo di na chi Frank wo tie me if you run me call if you run me call odin chance Frankie na papa bi sam say e dan ho na be ha na so da mea na me ba na me ye adwuma site my business na bi san ma oba ma e den oba no dis kan be bitu akanti me na me ye me na be ha na man si okay na me dey buy Frank wo bua kan kre wo 3000 na dey ha dai no wo 3000 Frank kan kre na wo gina abron fan me asma me ka tro me ntwan tro nyam o sika na dey ha dai no ana Nice, wallahi. Un kan kwa wan o ya. Una ha da na. Wo ya kremoni ana Frank. Wo kan kremoni. Wo ya Frank. Ai ta lai na o kan se sia say wanda ne kremoni ana. Madam David on kan kre, oba no si on kan kre. Say wo na ma mi ta kokko ha da. Na madam fan say you fine. Wo be ma ne be ma tena. Oba be o ti sa no. Frank wai. Na be ma free ja say. Na o free. Frank wo tie me. Tell me ti onu mi wo he. Ah, chonya na ka bi. Wa ma ni sika ni na atre. Mami Mr. Frank asem. Nsama wo kan na Frank wonte. Okay. Yo. Frank wo tie me. Me mo bla bia me ni he. Frank wo tie me. Ba secretary am to bi da. Me ni ko ni ni he. Frankie. Pao. Ai so won pa ubiem. Ba me hwa wo da so po ba no. Za pa wo so won pa ubiem ni nti wani nye. Oba wo da so pa ne ka no kore. Na ya hwe na ye nsiesie asam na asomdwemra. Wada wo mai say baba muntam. Akwa no ho fe too much. O shanti ya pese de ne betre TV. Nwa akwada na nyasam ketwa. Me bisa no wase wose pa akwa ne sew. Papa. Madam Spacho. Mama fa kam lan to akwala no so me so. Akwa no nya fa kam lan. Eno kwa na nyo na betre ye mfa kam lan to akwala no so. Nya me pa akwa ndi me ba. Sha no no. Ana amprase de kam na betre to akwa no hwe no. 26 ya me sene 26 side na ben. Wiki kura no 1.5 na never. They say wiki I 2 million na bre no. Frank. But when a friend say Friday Saturday what's that friend wants after this? Frankie. O friend wants any star over send me biabo so please send me biabo message na. E biabo message phone so. Frankie. Madam. Akwara wo hwa no no. E na wo tire ya se me mfa kam na nto no so. Akwara no hwa akwada no. Na me hwe madam akwara me hwe no. Dey bizan say. Akwara no. Wiki na 2 million na akwara no. Me akwara no. One kanu kwa nyame o hata what ata dia se me beida kanu kwa and no friend is one kanu kwa nyame ko fa ho ncho what ata dia se me beida me wo ya what ata dia se me da kanu kwa nyame ko no fa ye mie na body che wo ya kanu kwa Frank ensu na uni nyame wan mbo nyankopɔ din mbo nyankopɔ na uni nyame uni mbo din mbo nyankopɔ bumfu mbo nyankopɔ ni nyankopɔ bumfu uni nyame me na obi a wonya adwuma kan ya do sha atade wonya adwuma kan ma e ba na kan sha atade oba na bi saw wo so atade a shapra ne da na wayi wa no what is here o ka atade ma da e sa ye wuru no kora wo wasem ne mu ma o so le bi o e bi ze ko pesticide da ba fi e bi akran ta kan ya kan ma bi a the 100 fees fakoto atade the 100 fakoto etino enya de se mi fi adwuma na e ba na bi a atade de kitanse akora ne de enye e bi mi fi wo kwa adwuma why busy because say many ni statistics na nto dey na nto ama na mawu nti kwan bi so say dey no menya ni statistics to o ma na so me pe kwan so menya nti no e bi ama busy nti ska bi o wan am okay 100 fata tar ma kola no enye se bi a me ba se bi ama so ata se me de black kola ndi me to bi blender ba ma man ta say on fan to tar ma kola no te topa for mo pe wa se mama ye de na mo no mo se wuntimi ni o ba me nche me wuntimi ni Frank akasa nko afa asam na ma ha o baba wakasa bebre de wo kanya
nyina akora wonte Frank what menka tia wo emma papa bi gina wiem eton so tia wo wo dia se otumi tia wo de me ba ona o be di 500 million na wo de me ba ono dia na se na masunu ope 500 Frank ope 500 million na oba wa we senior high school I pay immigration and answer fire service mwako o catch and say won so nko gina wiem nton sabe nya so ma modi omo ye no omo nya nipa but also hu oba na wo fa no kasa me de wo ya so be show oba na kasa asem no nya bote na me na won kasa o kasa bebere dodo Frank o temenka Emitio madam kasa be se be wa fa obi a wonya okura mu ni nti no wo bebu ni kwase nya botere na me mu ni kwa nya botere de nya botere ni esiesie asem no ese wodai wo se wompew me hyewa woda so po ba no tie be obai wo so wompew na pa wo so wompew no nyina kwamfi ni yam utimu so woda so pew be o se won hye woni akwada no eti ye hye akwada no hwem cho ba no asomdwe ni mu ntem tie hye akwada no hwem akwa no nice boy akwa won hye na bra bo se ya ye nyina be ha ye kwa ba na be fa so ye akwada wo ba hwe no se 30 cities no wo se dako no enson kwa woni akwada no 20 cities ebia na me de top pampers e bono ma ebia na won ka na ebia na me de top pampers Frank dako so top pampers ba kure na ma be Frank uwa kwada kama so na kwato ne mpaso o awura be ma me be wo so ntimi bono force de ni bi de chem 100 no 1.5 eye hye no ana nyina de abobo ye ma force de nya na botre na store de abaka ne no na force de tugum bebre no a wati ase enya hwe Frank what menka eto nka madam akwara wo fedodo onse wo akwara wo se me mfa camera nto so wo hu sade akwada na tie tina mpese de camera beto no so no eti akwada kama na wuntimi hya akwada yi e ma se bie bi so wona owu wo kyem me wo no ye no operation wo ye Frank o ya wate madam o ni na kesa me hwe no 20 to the bia na me de top pampers ada wendi koko me de jato sawela giama no Frank what me yes madam enga tonka ya pese e bam so ahu esa asam no abedi ye nsam ampanyifo tia pa asam obi etie ya wo susu kwan befa so a e de asomdue beba ye mpesa nka mo ntambete oba wo hye oni akwada ya oso opew dodo oba waka ne nyina so ati ase nti wo de nya abotre tie te de meka no sai na obetimi de aka de wo de ma no ho na timi awo akwada ne hwem da ko me madam 20 no me timi nya ko madwuma me yenye so no aso me ni hwe oso me be ma me ni fine from the ni bia inde de me timi nya ma no 26 onso page mo bi nya den en support ye nya ba no but I say Frank 20 cities ana da kro benya ma no fa me talk na diane talk na me sama 26 cities se sana me ma no sana me timi nya ma no onso pa bibi nye akola oba wa akola nya 9 months no obi wu man benya 3 months 4 months o ye adwuma support onso tie me on pa bibi nya na wo ka no wona ne na tena o wona na wo nkaka samwa de ade na wo so be ya aboa ma oba wanya adwuma hwe na aye no de aboa kwada ne hwem ade na ono ai menene tsan na futu bizanse futu be na me fa ma no e wona bla bon matunu abonye na agin se opebla bi abo mba oba ho no nya se bi a akran me hwe no me ye dia me bibia ma akola week we time dia man be 200 ba oni na agina se o ma me asuma no se o mla ho no oba ho no ma na mo be twantro na mi ma prefer obeje mi 500 million na ya sumi na ma detect na ida ama no enti no o be tena no wa ina ni mo be tena mo se esu me di so beti so ato o ma mu ton so na mo ntre me encha wo ba wu me di so beti so ahwe me be o ma mu ton so na mo ntre me bo bia ne nadwuma e wa asase we so ai uma mi 200 Ghana ma ye me ya sa papa ye paso so o sa da no wate da papa ne kwa ka so people boni jia o ba be pan na to ati boni jia o na pan ni pa bi o ba kama te saw na to sa fa so wuti so na kwato na hwe ne bama no so wate asem o ka kire wo Frank what me nga madam tie me ka so me bama mi o me si akran ti ka bia me sama Frank o ka ne phone so ne nya me de obai na ada so pe na wo de tutu to ama mbra me na mimpe ese da to ani so me nyem no kura de
na team ni so menyem na team ni so menyem no na team ni so my if you team onu obi anya yo because of me to ma menyem no na team ni so na because of akwala ni ntina na me te ho me ya ne hu do ni me mu Frank wa wo tie me Frank Oh, madam. Oh, Frank. Madam. Na say no edan ya watimu no eja wo ne na na timu na odowo mu no ese dan no ne ka aso ese be dan no ahwe na nka edan waboa na ma na tuaka na fe akwada ne hwemu so 20 cities a day dear Frank ya nyi ntum esua ene 20 Ghana ntɔhwe Ghana ha ya ya me breastfeed ya ma na me kasa ma me nkasa ya wo ka nyina Frank wote oh Janet wasam na wura wo ma hu se wati ase wura ho benya abotere Frank wato kasa kra na ne buafu ukọ ọsọ ne na ba try say nine say ni wuwie na wuwie one ne na ada ma me mpa no me ba me oya oba ho be wo mpene oba ho me mpene wo mpene wo ma ya no ye too ma ti Frank nso ya wo ono nso ni mu also frɛ ya frɛ na no wo so mpene biem to ne hwe ka ma mpa cho nti ma hwa na ni obi be wo akola kitwa se na me se me mpe ti si a me no obi adim se me oku no obi na obe se me pe ba me mpe wo ne ti ama ate nko a me mpe eye wasam na areho do awo ye o Frank awo ya on se oba wo yesa ye no operation ya pai na yi akwada no kasa wore wo mu se ya Frank enye uri ni nyina ne kabo mu asam na ye kanya bote ne tie ye pa bra fam so so mpa obi mu kra ye wone kwan wate enfa no mfa nya yastic na onfa ntete akwada ne maame no me me ka wote ma se but o say awo ya boso me nkura fantuo yesa ye no operation sabi ukoda no so bu wupa no wo de wo te ba bi wono na abre wanya akwada na wo ka kire se me mfa camera nto ne so no ba so mpa obi mu ntia na ese pe na wo mpa no wo de ye ade aginyina so se wo fa nhwe woni akwada na de na bi o me ka me hwa akwala no akwala se me ka se me hwe no akwala me ya kwenta de ko mi di sika ko mi de dia ko me akwenta Frank ani ha oni sei no ba ma say Frank so wotie ka kire no ma mpa cho me ha oni say 20 did no or the see me breastfeed akwala me nya adwuma obefa me so na akwala enkura me say eba ne yentim kranka me join life ama no me pa adwuma aye see na o ma 30 cedi na on rent dynamite na ma onja me kwan ma wo bu mi kwase ya nyabote abusuanfo ye mama kwa aba eba Adom TV so na efiada le du fiada se awo so bradwumadie no asoko eja ne tuato Janet bawa etia oba kama ya chese wone be ma mu hia nke yodo why baba mu awie be mai so on show wone akwada ni nyina 20 cities dakoro also wone ne tie nyina 5 Ghana ena no wode man da a day ena oba itimi tra ho na fe do man 20 cities a wa wawie oba ne se wonte ase ena asemi wode aba ye ne be ma no agina phone so be ma no phone so se oba no so mpani biem tu eno enti na asa won pese obehwe woni akwada no maame Frank gina so ese wo se de na ape mampa so onye ne 30 cedi o do mama 30 cedi na me de beto pampers de beto sarala kana de ama no na on high dine emma me na on pe kakra mfa nya me kwan o ma o sen da kro o ma 30 cedi me de beto pampers any sarala no e ya kana diapers okay baby diaper o ma me 30 cedi no na dino so kana ye say 4,000 for saying 2 years baby amotie na patran okay entokwa bia ni wo mbesa agi sika no o mbesa mo renew watena wo mpacho me ni obi papa ni ntokwa oni ni 74,000 and a day so ma 30 cities na fa me better pam diapers no e dia oni on my diapers kwa me 30 cities ni better diapers e dia bono na me di bia to serela Frankie madam nya yanka me no be hia pa nka pese me no hia but o dey ma ye asama wo be yi kan you ka de o kan de nka me hu ni se nya de bia e dan ne ka o say 4,000 and 30 cities a day for akwada no wanya no fofofo bia betena o so oje no a day 100 Ghana 200 we the 30 Ghana Frank taxi driver betimi atwa ehu mu aye ne sen say the market no be 10 cities a day. If you are not doing, I mean, I said you'll be here, you'll be here, so will be any two. Imagine me, you know. Michelle, want to make me a day, no. Then the man say, or say, will be a change. And I mean, what's the amount say a day?
But I say, ama wo san ede adwuma wo ye adwuma me na madam taxi wo taxi adwuma de wo benya san. ede minim wo se Na wo de construction ye mark ni 120 a day and they say where jai taxi ni twi na ma jam me so motor motor oboa and they say when ni buy ha biem oboa but I say I ha woni ha biem na top high ha ya no wonya adwuma wo biem oh na ya be me adwuma ba bi but adwuma ni break dia ne bia ma ba ho no adwuma ni make dia ne me ma ho no say na ka benya ma ne de no ba na madam madwuma me ye no me to akola na data sama no ata akola da diane de bia di metre nya ma na 20 bosni bia na send 600 dai na abre na diapers wo ba to na diane ya wo be di bosni bia na send 600 dai na abre me ni asem di metre nya ma na no sa bosome 20 cedis a day no tie bosome 600 cedis also obeto na diane obeto na diapers sa no de oto dada enti Frank madam Frank o say diane na oto they say what ya say with the diapers na be kan ho mebo a me to dada o madam me to nti o de me ba o maintenance no ya dia me to dada ibi o de me ba o se me to akora na diane nhwa akora me say mo say wo kasa asem ya dia me to dada diane konko no wodi mienu tie na wachi mienu bia wodi mienu odi ba ko mebo a patwan oto konko na wodi ni 2 weeks patwan ati 2 weeks bia Frank de aduane ba na dana me ba ha no na enwa no send 60 cedi na me de koto ye na no enana menene nna ne de sama na onya nteta ne miema no menene nna no ya wo se wo ebe kakra kra wan cedi kra wunya enti nana menene nna na me se me mpe no ehu ya wunti na ode ye sa na botere Frank utie me na bia hu ya we say no me no ya oni me na say no ne dan sisika no be ne dan oh hu ni me na ma follow them no be dada ana kwa de fa no kum sen no be ne dan no kwa de fa na sa no tuba bi tu ana nka de hia anu de fa tum sen akwa de me to akwa aduane e ha akwa nti na ni hia me so de boss utie me Frank so dai peso madam enani nti na wo pesa wo be sha akwa akwada na enani ya bi onye na asem o na de ye eni pepe black boy ko ya ni onye na asem na de ye de bibi pacho e de bibi madam o mi hu hia me na hu hia me life so that say na say oni me nti na me de hu ya oni me de hu ya say wo so pe biem what did ma tell ma pack me no my na fisi o me ko chama de ma so this say e be ni den o ka tell so pe biem me fan me Frank o te me ma onja me kwan so say no ma me de wo pe kura wo nya na ja kwan ah ne wo pe e say wo dan 4000 plus day de wo be sha kwada wo nya o si ja me kwan ya botre one after the other mama me yi ni sika ni na every Frank wo tie me Frank ai o so ai dai wo te me nka ai dai na tie me ntie wo no dia ha akwada no a say no oba na wa bedi ne nkyɛn nti no oba no onya ba bi oni akwada de omuti beto kora no sa e say ne dan ka 4000 aso sika ne de yeje ɛno die mpo madam sa se ma o kan mi nim dada ama me kwa maka tiano me kwa maka tiano ni tell ye be well as of so ogu mani ma se medical catch order that say stand here any day and also your friend saying in the last time catch order come send us 3000 and I was 3000 there and so now if you run so bad no be 4000 okay 4000 there you know the anya there amount there nya wo try na se bia me tuma nya dan bia ne bo fun bia be 3000 ma wa if you have ma ye nka se bi mo bo no fa so bia ni so Frank no wanya kakai ye fra no wafa wose wonimu se e wose dan sika no oni akwada nti wotua ka ono wonim nya okwa na adeka tie nti nya abotre oba wo kasa bebre wo nya hwe wo ba ma ho mo kasa dodo kasa ne bebre se kasa so wate ba ma ye dia kokoro woni ne nampo e kasa de ma ndo ye wiki do aha o se de nya de make up na wuti bi arab for the sama arab for the oh mezi aka was it so one wa fa desert Frank away Frank ametonka pa ucho then ka betimi anya daje na nka dwoada wa befia na ele wachia madam se wiki so na man fa ge wiki kan kwa obesani mi dua masi obesani tino enka sabiem wo de nya botre
me pesa me ne wuhia na ye hwa kwan e be fa so a ne nioma na wo de kofo akwada ne hye no wo de be kwa na fe ne dan no so sika no kwa mo be fa so be chia na de ntiase aba wada roma why minim dada o ntimi o di ma me ntina me ne ka chan se no ye be ne den se o so mpe me bie fa ma pack me no ma da me ti fia ngata se na betimi aba na wo ne masia wada roma ma fi fia nje se no ba bia oti no wada man za so ti se be ne den na so ko baba fanso obaji 4 time so mi se o mo de connect ma kan de Frank what menka you would be baro you so be me de Frank madam say wo de twa so enkasa bebre na esa asem na bedi ha me pesa me ne wuhia adwo da betimi aba ha nka be me de madam is me you obi adwuma me so me no ka se pra contract before ma me what be me na me po chow ah oba no wo fa do ti ye pese de enwo hyasem no na ye hye na one oba no asumdie ama oba no afa onti bi hya akwada ne ma ne ye akwada no wonom no ti stress wo no so a oba no stress da kwa no so ode banyini anke wo temenka na ba to mi tio madam what ma oba no na kuma ntode ye mfisa akwada no wonum no ah wogina akra no ho se wo ye oba bet onom o maame nso so no nani nye nti amoa wate tibra na adwada no ke ne wunhia ne yenka bibia se ne obetimi no yenka na ntiase anya adwuma na yenhye na oba na koma ntɔ ne ye wate de meka madam me de o man say e dan ti kan de me pe bia den ama no me pe dan ama no akra na bi na me de me ya na kan dada nti se je bi me ti me pe dan ama na ko e be bo am anya dan ne bi wate oba e be bo am anya dan ne bi wate so be kuma ni ma sazen me dia press kama e dan kama ka se me tia me pra e dan kama o mo you know what me ba radio say so be kuma ni ma sa zen Frank Branian says asem no wate wo ba wi asem mame sa wo kasa bie mo ba kwa bontene sa wo kasa bie wo ba kwa bontene nya to adwumadie ni so Frank what menka me pese me hunani madam pese me hunani me se bra na ye ne wonhia mate madam mate ma adwoda betimi abanka me ne be je pese me ame ne wuhia madam mate ure concrete for me so me ko so mame na oba ba frɛ wo no wose dwoda bra pacho mate te ye da se abusuanfo ene nkoma enya na enya easy o nya ye ya o nsɛm na be pie ha no ɛyɛ nsɛm a yɛntimi anka ne fie de aba te wo ba ha na wa nya yi kakra na nsɛm no ebebu afa wo so Frank wanya entiase wose dwoda obeba mpa so obeba waje atum no nko ade obeba maame ti ko akoma to ye moate 20 ah ene wonwa mati kopo me dia so so ama ti wo de nyambote ne Frank nkasa na ntiase anya adwuma wate abusuanfo ye da se ai na ensabodo 2023 adwuma no eye December ya ebusumi ya wramu ye de eboa ye nyanka ya chese ye be eboa wonum woni aye de sika ne nioma eboa wonum nyina no de wo bi abomode ase wo de beba na me won komo mienu a medie se maka akere mu we die ne ne be redi musharafa mukai musharafa Janet bawa ada na wusu je tishu je na fa ba no je tishu no je tishu je anya dwa da so beba wate mensu eye musanfo ya na ya rewosam o ya rewosam next time bia be mu ani ada ho abusuanfo ya na ya re de bi siri o just say enye easy na one year wode wo sika ba for a year in shabodo yi etwa se ebo wo mu de o ma ya ade dodo wo mo an ebo ayen barki sulusenu bright nyako Kate owusu anefe uti wudi anaje say yensa ka donation wo de ebo ayen na Kate owusu anefe Riches Amo, Francis Owusu, Godwin Abra, Janet Owusu Ansa, Emmanuel Japan, Francis Ej, Appear every year Ruth, Sophia Mponsa, Charles Osei Peter Jesse, Doreen every year, Malfo, Francis Jomo, Akwesi Abua Sabina, Asante, na Richard Kuara, Eled Chumwa, Ejemai Collins, Stephen Osebonsu, William Masari Mafo, Jerry Vivo, Agbeko,
Mary Dufie, Elena Ponsan, Daniel Enim, Sebastian, Deborah, Demley Gamesu, Equia Barikisu, Sakina, Anochiwa, Anthony Gaba, and also over Italy. Oh, and what did the donation with Diaba? Afe, Kwasi Augustin, Philip Opoku, and Stephen Beckon, Esther Mankwa, Rebecca Control, Mary Ej, Linda Boa, Marquesi, Opon, Grace Owusu, Santi Gifty, Edward Ahenkra, Christiana Asma, Comfort Say, Mary Darko, Millicent Osaya From, Japan Marv Comfort, James Sam, Faustina Ayema, Victoria Yaro, Amuzu Francis and Pedu Abigail, Faliha 2, Sulemana, Doris Deborah, Doris Debbie, na Janet Obeng Cynthia Mankwa Pokia, Comfort Jekum, Pamela Ando, Kofi Gaba, Charles Gladys Odru, and Afe Augustine Yabua. Edi when you na ya 1 year woma boye, womo do support, womo ede abroye, nti wonso sakawa kuba na pese enyanka ne boa womo bronya ya. Me the number no me di etudwa ketwa bi ensa betimi de wodie esiso 0550 o send the din eba no Nhyira donations 0550 068822 0550 068822 0550 068822 number Nhyira donations me says you should twa to 055 006 8822 number no no na said the man can be read the doctor ba and doctor tenase say ya na je say nyasam ketwa musharafa samukai no mamemra no so musharafa tenase ye mame ashada na ne hamza mo blend green and mu bi mo ashada hamza ashe green and I was so good my half green mo sheda na mo blend e say wade mo wade wa hapraku mboa musharafa kwaba na te say akora no hoye de nyame ase na adana wo say de asemwa bon taw na fe doctor ba ya ye die ne na ye hunu wasem na ye de yankasa bon taw kasa den ma woni so patron ni abranti friend Mohammed that's nine patron ni beja ye ne sana nyinsem wo minim timi be shia Hamza ne be shia ne be hu nyinsem ye be hu nyinsem na nyinsem na pa dodo ayatin na chese enye Hamza dia ntine wo say obi ase enye ne dente wo say ye di they say the wa gya tum say enye Hamza dia idie ne ye be kan e bi so na ye ne dia ah na be ma ba ko no we patron ni dente e fa ne say Mohammed wono na wo say ye wo sakura ne ye ne dia ono na ama ne no peja wo ne kasa den yente we wo nya akora kasa den ah be ma ba ko no we he na ye frɛ wo sɛ die ne na ba na den no wan frɛ no yo de be ye be frɛ no telephone so na ye ne Mohammed akasa nti no die ne no aye ready doctor atna say blueprint asie ye na ye ne doctor ye ne no akasa asam ne de wabɔ ne tofa dada maame asam a obey ke no ano no meboa atwan Hamza Mommy adan said na wo ka se one bem oba wo nche no no wanyem dada no be wo anhunu no patron oda so gina said wo kan ya patron be se wo so wo anhunu so wanyem o say wo so oba wo anhunu so onyem menim so onyem mommy ana da no so ni gina ho na mo dai ay brade ba be mo kai boy o so de oba ni gina ho no mo dai yo wa fana nto ho you chene na ehwe we na da ba na on hyeche na wa hyeche me na Friday na Friday we ko masalachi assalamu alaikum hello Mohammed madam and then one my papa ala se makoka baby o ko kai ka my imagine san kan na ko kai wa dawruma bacho se ko kai ni uni kumase a de be minne kumase do wa he bacho se se mi nkasa mi wa kra za bacho ani we say the order nin kran ni e ada ni kumase fo ye that what oh there be ase mi ko ye bibi
Yeah, Enche dia be men di meba. na wonim sɛ DNA na ready. DNA na yɛ twetwe no. Pacho no na ayi me workers back on friend say I am ready. Nti na me nim say me akra metima aba. Nti me frɛ kwan o me say me nko de say Monday. Oh, enti ne yɛ bɛkan DNA no. Sa wo se akwara no nyini sa akwara no ɔyɛ wo ba sansa wo ba no. Abobo ye ni bi a wokohu so ɔte abobo ye mu. Asam ne bebre. So, enti no da so gyina so sa akwara no ɔnyɛ wo ba beboa. Mohammed. Pacho en kai DNA ansa. Wo da so gyina so sa akwara no ɔnyɛ wo ba na wɔyɛ wo ba. Ansa ne atoa so. My no dey say me can see because I said me no did that. Intimate deny me find to me as a tea. Yanko doctor so abusuan komo na etia mu sharafa oba ha think say ko be 1 month ni e na wo ba ya wone na ne nana nso na te hɔ yi akora na da onana na so yi ya che say wone eye Muhammad ogina phone no so no e na odi ka hu no wone ne hyehye hwa wo so afa be mada 15 years no wonye virgin 14 was say ansa na wo be hu Muhammad onana tia no wo ye shock onana so onim sa ne ba na ye virgin. So ana me boasa da kan uso wudwiri wo pa wudwiri mi woni Muhammad hye wa se wasa akofa Hamza de otiwe ya watete yo kore yo ti wo musharafa na Muhammad nso se Hamza nso so ko he do ono ahye da ne na anasa so de fefa no me boa Hamza uso de ni gina ho na mo dai nya uso de ni gina ho Doctor, we are ready. Are you ready? I'm ready. I'm Pacho Munya copies na. Jo, Pacho je what dear? What the man na wa obeje? Obeti mi akenkan. So mi akenkan. Mo nefra. Me so bi die ne doctor. Pacho Montiano. Montiano obi ante ne dia no. Sap. Na, I'm talking kan no aka kire me. Hamza we anu aka bismillah ni asase wate bismillah fast ya nintentem is kind envelope and what ya no we ya nintem Hamza kan bismillah ni enko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ma woneso أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم العظيم. Amen. Oh, fine. Wodu everyday. Where the fire no? Oye malam mana. Oye malam. We karatu na kan me boa. Me bompa. Shira wumpa. Doctor, me amra wo so na. Okay. Ye hwede ekọ. All right. This is say Hamza na e wo ha nti e bedi kan aye ne de no. Okay. Nti report na emi no. Okay. Ha ba ku edian e wo soro pa ya Hamza Ibrahim. Ena ba ku nso Muhammad Abdul Karim. E bedi kan aye Hamza Ibrahim de. Nti mpacho mu nyina mo fa Muhammad ujina so. Pacho mi jina so ai. Mu nyina mo fa Hamza Ibrahim de. Okay. Yafa. All right. Mpacho mu bi nko last page 3. Page 3. Mfoni adi kan Abdul Karim. Okay. Muhammad. Oniha. De ojina so na. Ena Hamza Ibrahim ena de etoso mienu. Mpacho ye wa. All right. Ena maame no Musharafa Awudu ono twatwo kra no. Ena bofra no edin di Usman. Na o mfoni ebo ho no. Enti yenko page 2 ho no na yenhwe chart na ewo ho no. Okay. Na yenhwe reporter aba. Ipacho page 2 no chart na ebo ho no ye hwe ensanifa so be ya cho PI na. Ye de ni fa numbers na ewo mu ho no ma. E bo se number idi kan 1.44. The etosu ye 0.00. The etosu 2.33. 0.00. 1.72. Kwa eba from last number ni 4.59. Ipacho mu nyina mo ho. All right. Yes, ye can kind zeros na. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. And say zeros no mako 11. 11. And I 12 yeah. Intino anytime bia ye be DNA nipa mienu anamiensa na zero be mienu anamiensa abamu no na kire se san nipa mienu anabaaku no omu ni relationship bia kitawudie bia ni wo muntem enti ye begina so akọ first page hono mo bia conclusion ni nyina wo okay asem ni nyina ne se abofra ne dindi Usman onye Hamza Ibrahim ba Oza anase Hamza Ibrahim onye abofra ne dindi Usman papa Hamza ayaza kwa no onye obo Mommy said the nyame atwere de we de because kasaden o se de nyame atwere ayeden the nyame atwere say one day mommy and there because I wasn't expecting any results more than this because mommy a pregnant woman who has already passed 14 who has nipa 14 4 months before meeting you here, there's no way a child can be yours. Na say munya oba ya check so onye mansa what because what gusu villain. Oh yeah yanko the next one also okay and mame akwa no onye Hamza bo samate nana what e pa cho okay enti de to so mi no ye Muhammad Abdul Karim and on see last page hono monanya identification no Muhammad utie pacho mitie ma me pacho no so mfonyi no Muhammad Abdul Karim ne dikan to so Hamza Ibrahim ya to so miensa Usman ena di ho Musharafa Awudu yanko chat no so na yanko hwe okay enti ya ko chat hono ma PI hono mo number edikan 1.44 the toss 0.00 0.00 2.01 0.86 sa eba last down hono 0.00 seka say kinkan zeros a ewo hona ebenya zeros be mako 14 ewo ho nti eno nso e kire say Muhammad Abdul Karim onye abofra ni dindi Usman papa doctor asma ka person kire say kire say mrantie mi ni Muhammad Abdul Karim any Hamza Ibrahim omunyina enye Usman ti Muhammad nso sonya ne bani Debbie Muhammad Jesu assalamu alaikum Jesu assalamu alaikum Madam eni de sanka o friend na ese yenyesa mo si ade ya to asem tinti Neka say oh there was wale ka cha me say me fra on nke wasa me kaza o dem majisuma alaikum o je ama me wa ma me ho ato me ya so wanya wo ba na wo ka fa ho ani dem ni shi ka fa ho because Afa. Adeno ba. Muhammad, David ne senya ne ba, enya Hamza nso ba. Ti akora no ye ho aba. Musara fa. Aba wuti asei, me se so de gina ho. Wo dada wo ha. Sa Muhammad ba. Muhammad ka che so hu sa woni wuti abobo ya, che se wo hu be ye mema be ye 4. Muhammad wo phone so. Mpachani mi wo phone so. Ntia ya baby ona 19 na wote. Ana wo se wahu se woni mema be ye de wo ho ntia kwada wo nya wo ba. O kan me bo a. Mpachani. Hamza akura de wo so ono no o de fefa no obi onyem no kugugu so ene de a. To mama Hamza akura de ne de no edabaya. Ese wo Muhammad no. Ei. Yenya ho bi twese aburade. Emamu ma. We no man bo so na wo mushara fa de e say just okopa akora no papa de no ba. You see your life? As I was 17 years. Wa yen wa akora no papa. E say be ma no de hen bo ne di ne enko. Me fa ne ma ne be di ne ne tantam ne pantam. Hey. Wo de be ma so jafo e be ba be lewu no abo be ma ne di.
DNA no way fra brochiro etwetwe mo ho nioma de kwa brocho nya ha ah bo ba ma ni di ni amu ma me obe won be so be ka no ko ebe ja ne life ama no to no ni jejeje yo edu o ma kwara ni ngo ebusa me say nana papa wa nya mama nko me fa so na we da sam de ma papa cho gina ne say mama wate na musha fa bra wanim cho ko nyan bra wanim kakra mo na ontimi emfa wachi aha nti pa cho so gina ne say mama ye na ma fa fe ye wurade hu ma ko say dia obua o kai papa na enya sam keto de da won sa hanu mpo na me hwesa mama kwa ba ma ya se bi oba na me jeje me na me ma de me for me ni agro mame ma won so kwa ba na ya ja ye de ete ha mo to aye yi e kwan so mo cho e kwan so de boko ye wo Belgium na ye wo ku bi a ye frɛ ye royal wow na afeso a ye adoye donation te afiwo ina je se ye mi ensan na wo ku ni the company for ho ye wo ye patron ye patroness e ko ma nyina wo ho ye nyina ye wo Belgium na this year the ye mi ensan say ye ba holidays a ye ma me mo kakra and I get post ma ye say ya na mo ye donation e no correct na for ni nka nti ekona asumaye royal ladies awo Belgium asuma mo yeda mo ase live Adom TV ye live Go TV DSTV nti mo da babia obi e hwemo na nti mo ba ye ede na mo nem zenga mo kuta bibi ya kra ne say ye kuta ye nsem 250 euros. Oh wow. Yes, we emunye dudie. Emodu. So no. Mo famwa emodu eni akunafo. Da mo ase. Afibia no so no. Ye ba abe wa. Na ha for royal ladies. Royal ladies. Eno ani wa ho. Eti wo hwe wonye na ho present ma me na nke yenye ne kre na nye fe. Nti esa wo de ma me sa no. Na ate line no. Oh. Royal ladies. Nyami shamu. Nyami we bro ni sika o. Sika na eni o nya se etemu dendende. Yeda mo ase na yeda mo ase kwa sonkoso. Se mo tutu manamo. Enipa dodo na na atenkai bon so obi amai. Wo mo ma bae kakra bi be matimi atutu na mo waba no. Nyami shiramo. On hyema na mu sane mo ye no. Mo nkoso na mo nye ne san shira wo mu. Wo ye amaye yi. Wo de mo behunu. Afesana na mo de 500 na eba. Mpa ye tai chire obi obeyi bi anfa de nyame nyama no da na koma so. Enti no mo bom pa ye so na makai ye ya Royal ladies on. Ba be join bi na mo nyeme mete Ghana he. Me ba. Ma wo se ma kokko wo mu di e me se. Nyame hira mo, nyame hye mpa che wo din no. Pa che from Millicent. Na obeye. Martina. Ma fefe. Mama, mama for the ya mi sha mu nyina ya da mu nyina amase mu ko Belgium na mu free e chia Belgium fo nyina chia wo mu nyina na ma be di sa Belgium no wo no Belgium Holland no Holland okay you e chia wo mu nyina ya mi sha mu za mu ye bi ma oni bi fo na mo bua obi a woni bi ya mi sha mu da mas mu anti mumu anti abusuafo na chese on se dwuma ye di no nhira bodo afi bia wo mo ye mu sharafa bra wanim omo hunu nhire wo mo fi Belgium o omo ba ye wo makaye nyame hira mo e ma fefe nyame hira mo bia wo nso aka wakoma wo hunu ya wo pese nhira bodo yi kitu me se 1 Ghana city square beje number ne 0550 wo de send this so 0550 068822 0550 068822 Musharafa. Yes, Bema Bain, Bema and Ternamen conductor, so you're Brenaso. No, Mohammed Hamza. Musharafa, and ya Mohammed, and yet Hamza Quad, and ya Mohammed, there, why? Bema baby, man, and die. Oh, me and no, any old one, Yabapo. So one for Bema money and your DNA and now, one year to Msa the Banon, oh, one ya papa. Obey shege ba. Shege, what did you shege bazi? Yo. Doctor,
So what you kwan na obe won person obeka no kwe ka bibi kire no em so won te ase ayo wi metia Nhyira FM for ati4 ni ahwefo nyina blueprint DNA de ye ntwantro de ye ka no eno ana bam ko ba bia na wo koya result we wanyan eno a na obesanya na esan say ye dwen ye customers ho ntino ya tena say adwene ho say obi ho pese ye DNA test but e bia ferienti ontimi mpie embeye eno ana say wo aban na wa frɛ yen ewo 0547 113957 ebeji wo so ebe kire wo baby a ade we ewo your friend no blueprint DNA paternity testing home kit one kasa ebe kire wo se ne obesia pick sample no ewo fie na wo de abrain anase na wa friend na ya pick na ya ko test na mo kama ni bon so da from 200 cedis uko pharmacy bia onsa ebeka bi na DNA test no egumu ahodo bebre your paternity test wo ho your maternity test wo ho your immigration DNA wo ho your peace of mind DNA and our legal DNA ni nyina wo frɛ ya e be kyerɛ wase na de wo sɛ wo ye na eboa wo no na ya ye kama your discrete DNA wo ho e bia wo pɛ sɛ wo ye wo mpɛ sɛ wo ho kafo o yɛdan wo hu sɛ wo ye DNA no sɛ wo ye oba sɛ wo ye bema de hia ne sɛ wo be frɛ yan na ya kyerɛ sɛ no be so kit we number no wo ho number no e wo ho number no is 0547 113957 Kumasi ha yewo asafo ye ben Kumasi Polytechnic asafo ha ya doctor Yedase Medase papa mushara fa de me ne ho time abusuafo ye twe ho tew na ya banansa na ye betwa ye ho no tap bronya chede promo e na me kanfo e de ama bronya idie wo de tap send sika wo betimi edi bonuses bebre ni nyina ne se obebo Nhyira FM promo code no ahyeso sanso na Family Drilling Company Limited eno de mo amuhia nsuo no borehole no ofre wo mo ma betu na ye de ama Kumasi a wo mo ha odiom no wo mo na fe nso enkran ofanko barrier wo mo ho number na 0240 333111 chop choko de ohia ye pan no mo ton wati asese de na no mo de ba ha yi na wati ayem ede YP bread no moto ankasa de o here top choco Pensign TV job training kwana koje nsan adwuma 50 cedis na de be register na 600 cedis ni ajo for training ni nyina ye wia sama pen drive aka ho frɛ number yi ho hyehyɛ nyina wo bet 0244718557 Star Health Clinic wo mo ye fibroid expert say fibroid pada wo ye mo ye oba frɛ number yi 0249200555 say fibroid pad a number ya frewomo Kumasi omo hankran omo ho 0249200555 flower tissues aya moton we bi legu he yo wo de be pa wani mu fifira ye den entetinka wani mu na ene de no an ye yusuo wo de sika mu so ya na efe mecha me ho tew na maba me ba ya me ni abadwafo e betena se na ya toa enkomoi enso. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me daba. Ofa, pacha mama fro. He no kwa woni abri say. Masonya ye hye nana. Na den. Se baby ameti ye tumi o. E na me wo fa send me sika. Di nkan wo de kosi wo bisu ni pakura discount. Yo de ba ye nso a me koyi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam se my transaction ho da. Ah! Debbie. Enke chipra catch offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. If you see fana baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android o so kuta iPhone o and once we download app na two phone so. In the process maybe say promo code dey. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye charge £5 and €5 and you more Europe. So America na Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say okay yo. Tap send. Papa no. Memao Akwaba ba Amuzu Herbal Clinic. I head office Ewo Kumasi Tafunshia so Amuzu Junction near Muru Market. Te wo your ba na se wo hwe me. Na insuo basa egu. Odepua eku na se abase ama wa hemfie no aikese kakra ana se ma wa hemfie bie edin sa basa ase me ma yem pe na so wa hu wa nenye hu aba wa hemfie o
Se ba se wate nkan ni ho. Wate nkan nyina yo se wa akire ye be guro ho sen unya feelings bia. Oba wo sa how miensa we nyina no e no behia enuro maako miensa yi. Ya to idin Amuzu Odonso. Amuzu Odonso. Ye door to door delivery. Ubetumi aba ya hye na ewo Kumasi Tafun Hia so na watobi. Amuzu Herbal Clinic Mauji Hiochalo Meda Ahwefuase. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Akuyalanko. Na hanswe. Ahanswe de hanswe. Mi si so se wa wonim adwumaden me fa ha me ye adwuma wei me be ye yese tam. Se na nye sika nko na ye nije. Me hu nsole no metimi no ba akura ye bibi. Obidumfo bi e na kirem se me mra Dawood Herbal Hospital. Sesei nyame adom metimi awale awo mamu mienu. Nti ha de me fie o. Me yiri me ho a mi bibia o. Papa Benjari, Obenya stroke, prostate cancer. We didn't do her. Prostate, stroke, Nina vanish. Ni stroke no ko. Vanish. Me see me nya prostate ni bi. Prostate ne police station. Me dun so me bresa. Ni nyina ko. Dr. Dawood ana. Dawood Herbal Hospital. E me nyina se apeja. Dawood Herbal Hospital ewo Kumasi Ejisu Krapa. Old Metro FM building name Anatuse Sefi Asanweso. Cindy, and Sandra Castle Baba House. Say what we need to. By now the only kunuku. On Ebano. Sandra. Babe, a minute please. Hey, say dear, only ukunu my tight power. Say dear, may a balanced woman. Gynovas Daily Protection and Balance. A all natural feminine intimate foam cleanser. A everyday use. Abra unhia in Subiara. That simple cry. And one pow, you pump, you apply, and you wipe with a tissue. Now wait so dear. Also with the Machiaba Saloon. Wait, enemy secrets. Gynovas Passionate Moment. It lubricates, cleanses, and moisturizes the vagina before and after sex for pleasant and healthy sex life. See, and then also tear. J, what's sorry? Who be one dance? Ha, product way. Me dunya me tabon sam. Gynovas Passionate Moment. The beer honeymoon my. Join the Gynovas Balanced Woman Vaginal Care family today. Be a balanced woman, build the balance, and share your testimony. FDA Aji Judy in Kraitway Atom. Cindy, and Sandra Castle Baba House. Say what we need to. By now the only kunuku. On Ebano. Sandra. Babe, a minute please. Hey, say dear, only ukunu my tight power. Say dear. May a balanced woman. Gynovas Daily Protection and Balance. A all natural feminine intimate foam cleanser. A everyday use. Abra unhia in Subiara. That simple cry. And one pow, you pump, you apply, and you wipe with a tissue. Now wait so dear. Also with the Machiaba Saloon. Wait, enemy secrets. Gynovas Passionate Moment. It lubricates, cleanses, and moisturizes the vagina before and after sex for pleasant and healthy sex life. See, and then also tear. J, what's sorry? Who be one dance? Ha, product way. Me dunya me tabon sam. Gynovas Passionate Moment. The beer honeymoon my. Join the Gynovas Balanced Woman Vaginal Care family today. Be a balanced woman, build the balance, and share your testimony. FDA Aji Judy in Kraitway Atom. So I've had the pleasure of staying in Kumasi at different places. They've all been cozy, they've all been welcoming, they've all been very, very beautiful. But there's this place called Veronique Heights that I want you guys to check out. It's absolutely gorgeous, and I've had one of the greatest experiences so far coming into Kumasi and living here for a short while. They've got absolutely top-notch service here. The food is amazing. It's fantastic food. They've got plush rooms. They've got a very relaxing pool area and an impressively stocked gym as well. It's called Veronique Heights. I want you guys to check it out. You will not regret it. It's EL.
But they're going to feel it. Let's get it. Veronica Heights, you're welcome. Me, I don't like soap, wine, party, Holland. That girl, she go born. That girl. Hello, hola. Still spending hours peeling, chopping, and grating onions every time you cook? Say goodbye to tears. Introducing Akoma Onion Paste, a premium quality onion paste. Yes, you can now save time and effort in the kitchen without compromising on its rich, natural taste and aroma. Akoma Onion Paste has come to stay and is available at a shop or market near you. Akoma Onion Paste, quickie and tasty. Mwah! This advert is FDA approved. Promotion. Ebusia for Star Health Clinic. Your promo kesiya pa any of your branches. Able to sell free lab, free scan, and a 30% discount on your treatment via Obayeno. About the free lab now, hepatitis B test for free. And nothing a Star Health Clinic, to your home to say, borrow your branches, never start test you for free. Your extra scan amount free. It's not so I would you Obebiaje, so ya real, and answer on ya real. Yes, but I was so trust scan. Now, what ya real and what I would him, and now info say ya really what I would him, Boria Star Health Clinic. Near such show 30% discount. Our treatment in Pia Obeye. Prayer, our young mature for you so 0249 200 555. Near the boy area if you near show said your TV. Star Health Clinic, the fibroid experts without surgery. Star Health Clinic, I receptive. Hi there, my name is Richard Obiansmi. I'm the CEO of Astolins International, a company that started as an amalgamated club on campus 16 years ago. Today has its presence in Kumasi, Accra, Takoradi, and United Kingdom. And what we basically do is that we provide advice on overseas education. If you want to study in any part of the world, Astolins can support you. Being in Australia, Canada, UK, New Zealand, Ireland, USA, or any part of the world. We do not just place our students. What we do is to first get to know who you are, looking at your profile, your age, your qualification, work experience, your English language ability, your finances. And based on this, what we do as a company is that we then match you to a country or a school that will suit your profile. If you're eligible for scholarship and other funding opportunities too, we can do this. If you're an international student looking forward to study in any country, please contact Astolins International. We also provide advice on skilled migration. Are you a teacher, a banker, a pharmacist, engineer, doctor, a plumber, a mason, a carpenter, whatever profession you've got yourself into, there are job opportunities in Australia, Canada, New Zealand, Ireland, UK, USA, and many parts of the world. Consult Astolins and we should be able to advise you. If you also listen to me, you have been refused a visa before and you have been banned. You have applied for a visa through somebody, you cannot get the data from the person to know what document was used. I want you to know that Astolins provide a general advice on general travel and immigration issues. If you have been deported or had a refuse, anything concerning immigration, please, you can contact Astolins. The last but not the least is that we provide general advice on travel, whether you want to travel for business purpose, employment purpose, tourism purpose, medical reasons, or any other thing. You can follow on Astolins, and with our advice and experience in the field, we should be able to help you to make a decision on which destination to go. My friends, we are located in Accra, 4A Popor Street, Kumasi, at the basement of the Kumasi City Mall, and first floor Ifra Crense Legacy Building in Takoradi on Liberation Road, and in the UK. You can contact us on all our social media platforms, Astolins International, and www.astolins.net, or any of the telephone numbers below. I'm happy that our fantastic team will be able to support. Look at this. We do not just do this. We do this with integrity, honesty, faithfulness, and we are a hardworking agency. See you soon. Cheers.
oba fefe so na me hunu bongo me boa Congo ointment. Congo ointment. Congo ointment. Yes, Congo. Because the bongo nkejanka fireman. On the so the songo. No, no, fireman who you. Yeah, the Congo. Congo ye ke me wa. Yeah, yes. Yeah, the ke. Country na yesi. Ba ye the ke na. Say ya shada. Ya shada. Congo Brazza. Congo ana. I don't know where they Congo. What they are brem. But I Congo ointment. Every Congo I am a Congo from Kwafa. Yeah, papa pentino. Yes, you have a general you see the for the K. I saw that is a spell is not different. It's a will be a natural link company limited and a day a dry friend Congo ointment about market na said ya kofodi one dancing. And ya asam ketwa there be a mekasa ye bepebre na ya bebo testimonies pa e dia kire nkrofo na Congo ointment no adwumaku a de baaye no ensusu ya na so omutiri mopo anasa niema omutimi se etimi eye ho adwuma sa aburo so eburo so ye nua baabi a wo watakrade wawo na waso wo bi ete na nam ni apam wawo me ensa ni nyina ete na nam ni apam ti ama ade ne ya tetrade ekuro ni nguda waso wo ana abere ana abere last one yi and obi cha ne say afa Congo ointment srasra so say magic ekuro na adawa ekura makom yensan afedi wo hu kuro na namu bi mesen kuro ne ya yenkuda mes ai ashisha wa che wo kuro na namu bi debi eyeku okay ye di ko ma ko fa we nga mo ye de shawo kra nya say de fa honko a ye de shawo ye Congo ointment but edaboko enyo ointment bia na ano ye dikadika hyehyehye we etimi white ekekaye ne ade etino edaku te say de we so normal cream bia na onye hyekra ade ye bade aha sa na Congo ointment ne eti Congo ointment ne de me say de mema ne use no man ye nyemfa nye ye ho aduro eye ne ma bebre oba wa na mu kekaw oba wa na mu ye wo hene oba wa na mu so fifiri ho no mo ba oba wa na tese me hu se misinka ewo abie ekura ba ho infections abetena ho dwarewie na fa Congo ointment kwahye ho anopa ne enumre ye ne sa maye na enyi white ne yade ne nyina mfiri ho na me ka ne se ya na mbesa me chese so oba bia na mkeka na o say menya infections na menya white o ka na menya white infections ne guna hodo white de o small boy wo mu ye won keka ye syphilis ho ye wo gonorrhea wo ye wo infections ahodo eti ye nuanu ma o muti ana o mo hwe mesabri obi de ye ne pepe so obi di ho adanse a obi de ye ne hene no woti obi de ye so ne firi ho ba enso ne nyina anya kala baako obi de ye ne nso na se emojasufin obi de ye ne nso na ye se yellowish obi de ye nso na ye greenish ti obi a wo de kind obi de ye nso ye white obi de ye ne nso white ne firi ho ba na ne ma fita kizinkiti bi e de dem ti se de akatoa aye frɛ no obi de nso ne ba pampan de akire obo so nte pampan bia obo ara nam enye ne hene da kopem so obo so nso aye dai agu no enti bacterial infections no eya hodo bebrebe ye kase bobodi ade be kyen enti edura eya na ye fa ne normal say etimi white no etimi nku se fele se mo ma enye yeda edra etimi ku white mo ano etimi nku se fele se mo awa enti so wo se fele na akwafa white edro no numa na say menya white na my treat 10 years 5 years enko a mesro check ne ma yie ne fa ma and it's a natural for ye the Congo ointment aba e ma ne ye bre mema bebre yakofa infections abaye omuyire mo ono ko hospital na ko treat ne ho kokofa ayire bra kofa ne ma da wa emanu so maku ne infections a epientem oba bi de etimi di 2 years 3 years na ehye no ebe pie no na akwasa ne ma bebre afi wa ko ntimi nko eti natural for se Congo ointment no wo be bia nyusu bi so yisu na no pa wo yisu na numre men twen po so wa namu be keka wansa no wa ko yusu wa nam keka ada de yusu kura use na pa use na numre na do we betna wanam ho no ma ebe ye den say infection aboa bi betimi atena wanam kura ache obawu sesi a because a drone ho dada we use am a drone what be you used to so we use perfume bia o tell use perfume ni pa ada we use kura na ma na aje obody na aje obody wo say enku na betna wanam ho eye hahama ne nubra ne de aye eti infection aboa bi beba bia obawu ontimi tira no akwa akodidi akwa how because infections ne bi kuyen syphilis for example otimi fra wani otimi se wa adwene otimi bubu gu dem
otimi ye ni matantan bia wo pe etimi so ko pe Congo ointment to your number is 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and 0204 61 61 na naturally for the penny enye Congo ointment kwa ukopa to ene hia ye ye kan say ne de numbers ne to from me no free number no me nua ba ene eni nkomo e pese ye hunu the kind of infection a wo de no anem ho ye wo sai e ka wo de ana eye wo pe ana eye wo hene enso ne free ho ba no kala ne te sai ya de ye betna wo so di fie dodo sai ye pese wo peke number no free ne ka kire na ene ye ni hu nkomo ye ba boa wo dodo ama infection na wa treat it for so many years so many months a ain't me kon e be ko ama ho ato de to su bi eye ma yasre nkum sala asamba me kan e ma yasre nkum de nku na say ni obi on man ni ma say red obi de black obi atwentwem use Congo ointment okay fasrasra mesraw papa se wani mu besa die use Congo ointment na wani mu na so obi ho se besa me kala wani mu sai wo Congo kwa sa kala na wani mu ye ko yi wani yi na fro ma wani ma dada so wo mpe se wo wie kra na wo to aso de aye wo ku cream da bia be yiso a ebe ma natural kala kama ama ho aye fe obi a pimples wo nanim pimples na bi de apoti yo ebi de prekesen obi so nanim ni nyina ye ho so ntokron ketenkete na wo za pimples ni tuatuamu ati se de nsisi wo bi esi wo bi no mesra wako bi etimi nkọ pimples ni nti no ama ye hu se de wanim se de siti obu anye pimples pa na ama ne mai asaya enka wutimi hwe ni mienu use Congo ointment na pa dware bia fasra anum no dware bia fasra sister bi owo asonasa ramat nyame nsra no wa dia dance okope bi wo chini pedro ni bia konye bo da ne farmer mrom otomienu sei Congo ointment bo anya dio otomienu na onim o use first one half no na ono nanim na aye nkokon bens no ni nyina akọ ni nyina free one moko odi adanse sa anyankopon hran ti oba bia pimples wanim saye ntokrontokro amana da wanim no use Congo ointment bens wanim use Congo ointment dia to su biem Congo ointment so bia nya bisini fie first aid enano pay me nuan so hye bi ma enke ye huru me pega so hye na ne gu me na so me yam de me pram me ye fast bu so nyinu gu so anam kwati Congo ointment de fa so at once na ase emuni hye me na mu tweme sanya edro no abi aka na miti makasa be obi ka wo pomponya kamena ho wo pomponya eti oba bi anya Congo ointment si fie because ya man ho ahomete ya kura it me affected eti ebi akoba ne sa na odi asra so ntem because aswa se akura ketua bi ne ba so Kiliod akure se fuanso ni aya dai so se ne hwegu ne so Congo ni tu Kiliod na se actua se mpo mesra edro ni adwuma wo no me nsa boy ya Dum TV ebe som na maame akua me maame ya nyasam kito ese na no maame shout out mama me chia kwan hwonko so me da wase pi obi frɛ me ka chem se nti no maame akua betena se na wode mfa ho to nipa so adwumadie wode atoa so de amayen na yemko Congo a ointment timi tu akore Abaso. Phone number no two. Say phone number no two. 0249 01 71 01 0249 01 71 0204 enye no nko a enye ma bebre na Congo ointment eye se koko esisi wanim epie woto baby akoko ne se bi apply Congo ointment o ebetu na firi ho pompompo na ebo wa sa fe na pompo ne ba wo de sa so na abete pompo na ba ye kase afasra sa so ntentem e ho no ma fa bita so won se a hye ne se kutu no wa pai no eyi adwore efrim na ho atimi ato wo mo abo mo hye butitu mema no oba ro ne mpaboa na ne soso yi once na ne na ho pampan aba ho wo be pie frifi address ya fa bi fa ho ansa na wa hye soso no kra Congo ointment etimi kaka eye yensa fa bi ya wonsa ho akaka anya okaka no kra yewa tibi fa ship na enkuno enfama ba bia ye tonro titiri ko da ne fama mrumu a ebi wo ho natural info de be ye fe be ye ne je be boa wo ama otimenya yaresa ne se wo ya de ma ye hu se de sitie
woni mani swanswa woni mani yade ekro ko de se mampele twifare frɛ was 0249 01 71 01 0249 01 71 01 0204 yo akosia na yetene nka no Congo ointment edi no kura kire dwuma ebetimi aye na ointment tu akora se de na chesa no ohye te bia wo so wutie me akora asiw wo ba bi wachi timi se wo ba animu ni ade na wo de bi aye ye so wo ye oba wo timi twia bi na obo abu okaso nkotwia na wo de kohye sabi fa hye wo ba mu kire ni mu ye o oba de wo twia ye de hye ba mu fa koha na kwaha wati ase na timi atwe wasonsu fin ekuro bi ewo bi na kumu na ona wo sene ne akoso ye da ase papa pada se ne e be san ehia mama asti mama mra wo so ne nkomo mienu Janet Bawa wole Frank Nyame wa na akofre be ma yo Janet de na samba na okeka ne nsam ne ba no o si papa bi wonye ne baby ko etu nufu me ye sure so okaka kire abrante no na ne nsam no eya me se ebi wo me bi nim de nta me ka sane so onyinsen ba ko emo no ono eya se ba no 4 months no okọ hospital ko DNC clean wumbu no wentua ba me na ntua no wo sa ko no ko ye den bi ye den na menti ase na edi kan no omo mienu minim dipa otu kwotena no yonko so be ma ne se ohun no na no tu betena no so e na oba no je yatwuma enu masem no so oba no nse be ma no so tu betena no so nti ne ho no ye hunu no kura ewo mu wonyin se ba ko wan hwew ade na ba wo se nyin se mienu eno so wan hwew ade na ba na wo sa tana ho ye de wo san etena ho eye den wonim se be ma no oye stingy o se be ma ni stingy o na te awusu stingy be ma pop sha ne nsa se so de aposo e na wo de atwa wo be ma na yenku o se be ma na yenku taje ne be ma o pere so mu a wontu menye wo ho so wonim sa na wote ho na wo ye den ahone me hawo wo se be ma na se ohunu se na obi wo so pa adwumaye na me de ha me sesi ya ne se be ma no hu ne ho nso dabi ohia oba boafo so onya boafo oba be ma bia pepa ne be ma kura hu no obi obisa se wo ye di adwuma na afa wo ye adwuma no hu no no ma wo sika na sa be no onhwe wa nkobetena no onya boafo no wo tewo na wo sele wa yi ama onhwe wa nka sa bre no nkobetena no ho anyem ene na wo be ma ne so beba edan do so be ha ma be ma ne mra na yefa yie efa entu yie onu aka so di na kwadro na chi o sa fe de o so sa fe de o bo so ensuo akwakoton empa ho musharafa ya kwala bonia ma nwanwa musharafa onim na ne de ne say Muhammad no o say Muhammad is responsible Muhammad is responsible into when di kan na da ene no konkodo oni ni jaye ena okwo boy we so no ye innocent sa boy we oni mo hwe wo so se boy no so onum boy ne say get na predica so onum a ogina ho na ne ho sane no onim se boy you so any the parents here responsible into omo no kwaje nyinsen no tama boy we di no omo je ya no omo ekwo ho a omo ekwo no na chi na boy ne ti say the say baba we no ho nyo obi esure je mfite suahunu afi de we na oso mu na oso je mfite panyini suahu so wo yankamu ana ababa yi na se mo so be ma no de Muhammad akwala we no so wan pe be ma no be shege ba shege ba kani na sa de ye modi wo zongo kampo emusuo ye modi wo akwala wo 14 years wo ye de akotua de pam wo se ma fa be ma dada ye ka kire zongo for maya no omu gu zongo ni mase kane na wo pe virgin pa zongo na ko obenya bi ko se wo kwa wunya bi ana wo kwa wunya bi ade to se ba sa omu gu zongo ni mase na omu hwe bibi mu hwe bibi ebusuafo asam no ha ensama kase pa ne ane te wo sa no
Senate situation Senate nkakranka krabo so bibia ketua bi ensa eye wodache eno nti ya na wafa no personal latest phone kwana kwaje o mattress papa bro nyai what I said dam papa Stefano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mu twetwe no. E mo ye titiriti. Mentumi mpo nsore. Ho na enwanwa. Enwa me fidwom bae na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Ema moja edu mafusane no. Echeyi. Natural garlic papa bi. Ene edi aye. Aha. Na no na madam Fukofi mpo ka kire me se. Work natural health for bi bidrobi omodi aba. Ye friend no 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3P a. Ebegya ne se hu. Edro yi enya mapemfo. Ema wo ma wo manofo. Ananse nkoda wo nya nyamfie dumienu. FDA agi adwade nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred P Work e wo 024 89 28824 and 020 100 0021. Olu, hey, na me come mfana ho. Hey. Wo kwampa na wo timi ya adwuma. Na say Grace go fitia da woro menti. Say bibi anya nwanwa bi. We no. Ai, say de gina so chire be yi. Na ma say awon wa adia mama. Mimi secret ana wo de na meboa. Awo na kata na wo nim. Me secret ko fa no kure. Aya oni kure na ta atobo. Uko tu na 3 days aba ko meka ho. Ama me nu hwia meka acho. Bi kuno a nice husband. Just there, yareba na why na down. Pa cho ko ni ko. Na no beto no wa. Eh, scatter win. The Grace Gift Herbal. New Achimota Petroleum one. What is? A drone work, baby. Hey, stroke man. And then me Obeti. Grace Gift Herbal Clinic. A drobia, a candle. Olu, hey. And one the bedding ibia or the amount. As some okay, betting about a guy or buano, but Ebiana Moana emu endimu bebresa. Na nka obeso so kakana maye nkakrakano onti asiesa. Enti kwa obefa so aka se ode ba o na waboga ene kana magiska pudo no. Eno omugusu e na second one no so no. Omoblo omobo okumu ha no no. O deti we nyinsa ne ba na wahwe nyankopɔ anim a de ohun se nanim ye hale no. Na watwen wapia de ama no. Enti kromu a ye nyina ye be DNA test. Ye nyina to ye ba. Nti nyina ebe DNA test okrom ha. Ya da ma say. So ya da say. Ofofro hello. Hello. I hot. Hello. Oh, yay, obi to me Emma so. Ya nhwe say benya last caller bia na. Oh, ade. Line I hot to do. Ya mpeke last caller bi. Oh, I didn't so tana. Network no mon find chaye na nke say e be pick a few calls bina enka de dwumadi no asi abusua aha na brebe makwan e na efia da obra dwumadi a ye de bre mo musharafa ye call from ho ye kwano so be makoro no won fa de mra na nyadie na kwa no wosa onim ne ote wa wokeka ho se be ma we ya be ma enso die ne se nya no a kora keto enya wo de ti ye kona ya kotoa enkomo no so ewo efom ho na ne di kan first case ne be manager tum se juada obeba ne ne na tena se na tum se ya obi woni mu
Our bread do ban on na yenhwe yen sua ne bre no so bi emfa emane adam ase Belgium fo amobeye ya do yesika nani o emu odu ankasa bo emu ade nhyabodo nso saka wakoma se nhyabodo ibua ene emu anyankai afi na wo mani nye number na 0550 068822 0550 068822 mumwaye na yemende gie emra enyanka no wono mani mewrade asam so ene gina yedi djuma we nti nhire wo mu no eso medin ede wo ba adwoa meda crew ni nyina se okuku se ku ye general programs manager and general manager de aye made nyina me papa Jimiagla enyagoro na ba stylish ofori international producer kwaku dua wo fom ho bo adwuma den ama Messi so osro ha Felix Pauli Collins one nyina ka ho Godfred nso ena tena fidie mu chinchim ye na me ma me nimpo 1,000 iron lady mama 1 ai mama Messi power no nyagoro na obomu atimu say yes ba na ebe wo ye adwuma no so hu twa na me hira mu nyina mo ka ho na adwuma no eso da sene mesan ene mo hia adwada ye be hia Efremi Mosabaka Ashanti